Seli moivo tu, amo. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Bevillinga van Talvan die Vangola so ila fa funga malang mai mo Samoa ma lo le sui fu ma wia e ma le langi ma ba talo siolo ma wia tanto mo lo da lo fa lo da le via le lo fo le jo JJ Melo to sui fu ma lo ne yola tanto to ma futa le di fo ya wo li fa timu ne la so fu relia so ivo le di ma sino me lua fel lima ma lo le fo la ma lo le sai ya malo foi le fa longo le tinga o tama i vai o tapu vai o o tuli o tapu lima ya mau tama i ya va malo le foi va malo le o sai via le lo le tuo tanto o lia ya le fai un o le ding foi yaso a fai lo a fele lo ainga le malanga le maling maleoti ya po nga se fo le tino lo fenga ya tamba matina ma tua ya po so se tasi la va o tanto to ainga ya pa ya tulo na alfa mano lo pa ya tulo na alfa ma fana ina ia mau pe tanto le to in le nei fo i veng tam ole to sanga o tanto o lia le fa un ole yaso ele ya se si me tanto te vevesi le fa un ole yaso na tapenanga lava mole aso sa o tina ai momona fa malo antu le tlenga ya te tia pe o le to maftanga mai le town ali la si le me foi stimuli ma antu le tanto maftai le ni vai ngola woli to ono fonga mo so manu se o le July fa e le via na nei fa un ole ni vai so la pata ingolo tu le mai le official va ai tau ai me se le vali tu i matu o au kila ni nei o lo ye le tulanga foi le no fo va ia o mea nei o wila ma whai titili le ngata ilea o timunga ma mafa e ama le tulanga foi lele o le whaanta ia o ila tau i e whioa i e au tafa o vai tafe e makware au nganga e whirua i a kofse vai kawhirika e koe ngā soling e ile me tau o le flash flooding i e po le toa i ngā tafe foi lele o le vai tafe whaafua se ia lava o na si iti e lunga lona mawalunga o le tamalana le sau whaatasi ma o ngā la au e mafasi la au mapongaki la au e sa wama ave uma ia ma mea umala i lona awala tantu te tofu to fo e le pule fa soa le tu e wa o ia le fa le tam e o ka ko le fa le ngale o son fa bela official va ai tau o no fangani o no fo va ia pe ia Great Barrier Island Coromandel Peninsula, Bay of Plenty, Rotorua, ma Northland, Antoai, ma Taranaki. Tana mai le taona le la lus fulu lima ngai le fase fulu milimita ia le mafia fia o le suavai ua palasi no fuanga ia mai taitu tusalava ia ma le fai ngole vai eso le nei ia le afu le sita le nep tanto mori mawina fo i le fa le tonu ai o winga o le tau ia ma fa pe nga o ma fa le kongo koe loa e ma le tele o no fuanga ia ona o le tulanga fo ipi ona sa yai ia le afo ile ngole mea le tau ile da fo ipi tau ia ai wile ia tanto on sa ia ia le kan ko me le am fai e pule ale ana ia le afo e pule ale ana ia le tau lo to ale to ina vo ile le fa le ka we le ia finangalo vo ile ali e fa ale kongo ka ia lo ngo wingor kuranga ngai e vai me ia kia o fai mo ngimo le aso ngai la ngo le aso e mangi mongi moi kanga e fa fe tai o tele o fai tau o tuni tala vo ie fa no tele ai o le tala fia mole e kale sia male tali tonunga Katoliko Roma i to tonu o le nanolangi antoa o lea ua mai ale whainga whilinga a ka tinale to se lau tolu sfuru ma le tolu o lea sa la tau whaia le whilinga po o le sa ilinga po aile si taitai fau o le ka le sia Katoliko i le nanolangi antoa e fia lai whailo antu pi o le sa wa ile tala mai le tau na leila o le ua whiliwhilia ia le pope fau ma ua ia tau aveina ia le ngoa o pope leo le sefulu mleono o le katinale sa fa pe leo na soifuane i tutonu o Amerika peitai e iai fo ilona i tu Peru mai o le tele o tuksanga talua na vea o ia ma pantelepo au na le tua sanga lue o iai tutonu o Peru ile Taita inga le pope le futu ama vai atu nei o fai langi le fōlaunga pope Francis
sa filifili ai ia Cardinale Prevost e ono sfulumariva tausanga o lona soifua i totonu o le pule anga le Vaticano e nante va'ava'aia ia i lātou ia filifilia ma aki e pikopo i le lalolangi atoa. Antono i nā fo i le nufai mai i le filifilinga o le fionga i le aki e pikopo ia Mosese Vito Leo Tui e pe o na filifilia e va'ava'aia lo tātou tuto i Samoa ia male atu toila. I le tala mua e pe o na ia sauno i le tai awana leila. I le mai ai leo le whainga filifilinga. Ia whaantasi le file mua le li i matato. Ia whaantasi le file mua le li mai tato. Ia, ua mai a fui launa tu ina tu iei whaamrianga. A le te leo tai o i ka le si ese matantununga ese i tutonu ole lanolangi ato. Ia, ona ole filifilinga foi. Ole a foi. Ole pope fou, e pe ona iai le nei vaenga ole tausanga. Ia, mo tanto umale tonu i le kale si kātoliko ia, ole nawa iei tātou, si tātou whaatalila. Po o whea le anga iai le tainga a le pope e pe ona filifilia i le tai awana leila. Ia, mo i tātou umalawa tina, tama, le sauni le sao tina. Ia, saungi mai, ole ala whaeraka ko sei. Po ai o tau lena amanu malo, ai nao ila tau lena whaunu whale mai. Ia tātou wafo i ngōmea. Ia kako video. Ia o le tima inga, whautuanga, a tina molo la tau wa sosa. O lena ave i le whana. Ia sango mai skimila koe mau, whaia le tātou se. Ona o avatu sitawi mo o etina be a o mafufau ilo walo fa ua o ilo a ilela telefainga tamatinga iala na etaua samai ai etele isolo muli ia o la mai be a fai ia setina se a se si mea o te mana o ia be a fai ia setina se a se mea na te le i a mai ua o mani ia ona o o lo fa moe moe be a fai o ia I lo tina amuria oe taua tina e maiolo tatou ainga lo loto telefina wile ba o malesami ia so uma lo alofa maia imato na sua malie ai lo la polonga lo na unamta ia o sa olotonga be a fai ia setina se a se si mea o te mana o ia be a fai ia setina se a se mea na te le i a mai ua o mani ia ona o
tawina pea lo totalo to atasi maolo mata misi taimi ua o fa bai bai wala ngona lo bala ai ete fusia uma efa amalo simai e afai se si me o te mana o iai e afai e ai se tina se a se me ana te le i au mai ua o manuia o na o oe o lo fa amoe moe e afai o iai lo tina amuia oe e afai e ai se tina se a se si me o te mana o iai e afai e ai se tina se a se me ana te le i au mai ua o manuia o na o oe o lo fa amoe moe e afai o iai lo tina amuia oe e afai o iai lo tina amuia oe Sufumali now le Nacho and brothers iladi fo ivang last song in ua se antula tantu temi family of bidu chote nile afol se fulu malelua fa talvanto ya fa ya musamala aina ole ma fu tobi dai bel pone Australia la kan leo mina rita moananu ma imolesi maselina brown yo wa fa timula de ya so fu wele ole so ivani ole masina me ai ole wutu no mai le lisile nei ole lisio fa ai longa lela fa yele tantu sei ole uka me fa marka ko masinge ferga ko se au mai o mai Jamaica ya nga mai o Jamaica le ka au masinge le ferga ko se i vai ngola woli ole fa longo mua e tu solo na tau male fa se la mo no tupu ta la fa longo mua le se i la sound da i tanto videos i online to fo tuanga matima inga ma po inga mole fa now ole whanongo muala i ele voucher le mai le BFF Boutique e le ono tolu St. George Street i Papatoetoe tusa le tau ma le lusa lau limas futa la New Zealand e langa te leono i ele tanto voucher mai le Otahuhu Beauty Care i Otahuhu i na e le tolu lima fitu Great South Road i Otahuhu anto ai ma le tanto e veni voucher i da ele valeva lele ia ma le voucher mai le Sweet Secret Cake House i Manurewa whailonga mua na o le whailonga lo na lua lo yele tanto voucher mai le ta noa i le tasi li maiva o le hanga Mo Road o le hanga e langa te leo le voucher mai le Otahuhu Beauty Care e veni voucher mai le Sweet Secret whailonga lo na tolu ta noa lo yele voucher mai le ta noa Otahuhu Beauty Care e ma le whailonga lo na wha o le wa yele tanto voucher mai le ta noa i le o ne hanga tasili maiva o ne hanga Mo Road i o ne hanga e ima le whailonga whaapitoa o le whailonga whaapitoa le ua whaingoina o le early bird price o le whailonga la le ele whai ele sei ai o le a tō lau lau ina antu le suafo le tina lea na mua taunu maila na video mo le tātou tau vanga ya le leitna pe ya manda yon tanto wo mo fa longa fa toa o le fa longa fa toa o le video no mo taunu mai mawala na beauty care voucher ya mai dai le tanto o danga leo le Otahuhu Beauty Care o le kamalaria for mai e fa ye lau fo ia koe peno o ile le peno e fo e mauvuni e ai sorry o se peno ai o le me foi le fa ele fo linga e wa ele la va o ele la va ele fa un kakao ka miki
e le la vai fa long ka ro ko inga o e le la vai de a inga ro ko inga o mea umaka a e mau e le vai taule nei ia o le pisi ai o le ua manumalo o le tantou failonga moamua na o le early bird price ma se tantou patpatina mo le tina ia tina faaola ia o ele ua manumalo o le failonga na faapito faigoina o le early bird price o ele na moamua lava tonu mai ia laua video le tantou tavaga ona se atuilo lea ia lea ia tātou whaeilonga e whaeilonga o lea o le aseina i lea au le nei mai whapea le whainga o le tala o le a tātou amata mai i le whaeilonga mua e le lei arenga e le lei e mua uma iawa no tātou i tono le se e apo ai le la manu malo le whaeilonga bombua ona o le timu o le mena ua le ia ingisi o mai wherka ko se o le mea la lea, o le kāua o le mea lea, o le kou sira sa o mea lunga ima kou whaafonga me le pa o le masing. Ea le la kua kurunga i aisa eu whaapea. Ea, o le whailonga mua e tusalo na tau ma le whaa se lau mono tupu tā la, mai le BFF Boutique o Tahuhu Beauty Care, e veni New Zealand, ea ma le Sweet Secret Cake House. Le lei, o le whailonga mua o le ua manu no whaaftai molo sao le tauvanga o le sao tina. O le ua manu lo le whailonga mua o le sei o le sao tina a mesitantu patpatele mo taulongo mai soa nai o eti. Taulongo mai soa nai o eti. O ena le ua manu lo i le whailonga mua ea mesikako patpatele. Whiko akasianga mea. Ja, lele, anuan tu le whailonga lona lua, whaafteitele ian tu tau, le whanau ma ainga ia na pueina ma awina mai a videos o tira. O le whailonga mua na le whailonga lona lua, o le ila tātou voucher mai le tānoa, o le voucher mai le Otahuhu Beauty Care, o le voucher mai a eveni ma le Sweet Secret Cake House. Lele, o le whailonga lona lua, e lele ia lo sila mai ai, e le hamsa o mea o whaia ku iai. O le whailonga lona lua, ua lua iei i whailonga le tina lea, mas papatele mo Tina Fowler. Ia, Tina Fowler o e lea ua maua le whailonga lona lua. Lele, o le antanto se antu i le whailonga lona tolu, o le whailonga lona tolu, o le whailonga lea, o lo iele voucher mai le tānoa, o le Otahuhu Beauty Care voucher. Ia, lele, ma o le ua manu malo, e nā lui fuia o e ilunga se i au mai lo suafa po ai lea ua manu malo o le ua manu malo i le whailonga lona tonu la sautina o utu manu fui maono ea o le ngā e le leia na vave mai e piki aku kako whailonga ea o na ilo aila ia lea o le no whanga piki aku aila whailonga ea ma le tanto whailonga muli o le whailonga muli lo yele tanto voucher le mai le tanoa ya atoai ma le Otahuhu Beauty Care ya hoi kwa konka kire ngia masingi son ya le ma o le wa ma lo ya tanto fa ile fa lo ngolo fa o mama tala ula mas ka ko pakele mo mama tala ula o yana le ma lo ile tanto fa longa Lona fa, ya, amire ko meska ko pakida po ang amor ka wanga ile nei fo itosanga. Ya le tanto tu fa ilongo mua. O le uma ma no fa ilongo mua o tau longo mai so nai o eti. Ya, o le fa ilongo lona lua o Tina Fowler. O le fa ilongo lona tolu o tu manu fui maono. Ya ma le fa ilonga lona fa o mama tala ula. O le ua manu malo i le whailonga whaambitoa, o na o ia le na mua tauru maila na video, o le tina ia Tina Fowler. Ea, teitele le taupati mai, i le tātou tauwanga fōi i le neia asosao tidao lo lumana i nei, mai moli antulanga whaaptai company, umani ndeana langolanguina le tātou tauwanga, pe o na iei le tātou fōi. Fale ofu lea o le BFF Boutique i Papa Toi, o le Otahuhu Beauty Care,
o le e veni New Zealand, o le Sweet Secret Cake House, ia ma i lātou umalava o le na whailo lātou sao. Tina, whanau, ia ma inga. Ia o le kako kauwangaraga, tātou toi whiloai. I le tausanga fau, i le si whapoponga o le kako porokaramera da o le aso sao tida. Manuia tele, le aso sao tida i tida uma o Samoa, mai company o le nalangolango ina le tātou tauwanga. E whape fo i ale pūlenga malau whinga aluenga ale Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Sila no kala ya ke au eke koe fo i mai ama wana ko kongi vai aso ka kasi ma eka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye ako le masinga au o e Teresa wa ese love vibe mo vile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole po one on a good night po a e winga game e kinga ma yolo ufai ai koe fo i mai ngei Mangu elele kai faingaka ue mama wakulava uki walela aruloa I say wasili ailo kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai posta kuwa story nga ono maka ekele feel like find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ki online hey kai find nga we mama wakulava okay walelela aluloa wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka Kelisa ofenga yelo mafofa ke faya kuanga yesa ofisa o levanga ulele yako kakfafsanga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupuile vale Sisi ukeleke ya ikaukala sa o mai lolo fifa kali ya kwa kele ya ngomai umakula walofa ona umalo si umakula life uwa owilonge ekelelele kai faingaka wale fama ongilava okay walele fa soy fuwa I say, wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka I say, wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka
Amo Radio Samoa. Ia leli, toi mo funa ne avanoa, was fa mo ponga tato pol kalame, o le luitau mo oe. Fia fai tau ina mo tato tai ao le nei po le nei foi aso, e vangalia luka lon tau po lima, ar fai upula e lima, e mai le tala ar fai upo e lima. Tali mai Simona, ua fape mai a teia, leli e, wa ato le po tinga ina i mātou, e le aini me ua maua, a ona o lau feta lainga, o te tu wifo ai leo penga. A ona o lau feta lainga, o te tu wifo ai leo penga. O lau tu ar wha malo si mo oe, o se lu tau fu le mo tātou. Pe a whai e uma mangata lo wata mai, o le ala ale si me whai. Pe a whai e muta wa uma lo wata mai. O tala le o tala a Peteru, Master, we worked all night and got nothing, but I will do as you say. Ia e manatua, e umalo wa tamai, ele au lo wa kamai o, e ngaka, po fea le fai mai wo le maua nunga le mea wo o ia lo kamai, lo wa kamai, awange ingalo ya tātou, e iei le muta anga lo tātou wa tamai. Ave valele, ave pasi, ave taxi, ni oe. Fo mai, lo ia, su akusi. O le ale koe ngā kamai, mal koe ngā sila fia waka ko mua langi. E e longa mukaanga. E o fo i le malosi. O tangata ia na tau tala e li tala lea. Masangi man ngā kaifale. O masangi ma le tūlanga whai ngā whaiwa. Ai whai mai le tala, wao le po li se mea. Ona fai mai leo wa savali atu, wa ngai atu Yesu, wa fsiri atu. Pe yeini al fai wa mai leo, wao le po. Kala ngā Peter, wao le po. Ona fai atu le leo, ku leo penga le loko. La fole i lesi ku. Ia kala le fai mai. Wao le po, mako whango oka leo ngā sambien, e leise mea. Ae, ona o lau fai talainga. E fai na e fai al taralna. E whaina e whape atu le atua. Ona o lau whetalainga, ona o lau upu, o le asu iei. O ati ute ma whaiva ua wala uina ai oe. O anga luenga ua o tofi ai oe. O e sau masou ilo, masou ata mai tele o iei, masou malosi. Ia e manatua, aua nei ave sea lo whatu tuanga, ma lo wha moe moe ngai le tua. A vea ma lui tau, ma wha marosi ate oe, I le nei aso. When your best is not good enough, turn unto Jesus. Pe a umalo le lei, mangata lo wata mai, fe sili I leri. Ia, whamuria le tue ate oe, I le nei aso, ai maise o la ua unanga, I so se matata. Nore swafo Yesu. Amene. Yesu ilo lima Maia se maia ula fano ile afi Ole taunu ungale na wala o satani Yesu amali e fa aniu a ati A ole
asa I kena lona tali Whanau a lea tua ta pena masa uni uni Ua rata lo taui Sa tuli loa ina pea uelea nganga paia A o ufatino le tale ni ma o fa a fia fia O mea ale lalo langi maletino ua o taia Ina ua urufia lo uloto elea nganga paia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na fina ngalo ina ia o fa alia O mea nilo ua ia au maia o te whaai loa atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o esamoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Ile taimi lava lea savala awa ile atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou safa atafia Ua toe alofangia ina elo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea ewa aya A o fea o lo wha atua tua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo ai le o le wha le tino Whaia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mawia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o esamoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua faina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Fina ngalo o lea tua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso Ua whaai loa mai e lea tua I tama vale vale O lona fina ngalo Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o esamoa Ole fe aulena ua wha ailoa Ua
toe lili ufofonga olo utama ilona numa uaia toe alofaina uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya tangata malona anganga Sae luai na le ia pupuni o le alofa tunoa Salave ina I oanga sala le la Ole timi le wale wanchila wa toi lua minuto na jale o le tula e tasi le fo I vainga o le a woli va te au tia tolu mana ve misiru ki sua mo le tato vi ingana o le tua e tolu wan tuai e le porkala me nao le lui tamo o e ma o mai tato o mai le ringa so for reile toi fo I mai ele vai so fo I le lofa malanga le o le tua Le ni vai ngole o le fifila nga o le wa mo le tato filo inga ma le fionga I le loli yanga le mana au tanga vaia tu marva o tipi au tanga vaia I Samoa le suyo le tato wala leo o lo nga lue puno wa I Samoa ya wala vol tele o tato li potie mfaio na au mai I le aso ma le aso e ala mai tato telefon a o le o li dei ya o le wa mo se telebai I le fa sidonga e le mata upule na tu inantu e le tuangai po le vang whai le HRPP. E le mawhai pe le alanga te tau o na pālota le fofonga whatalai le monta. E nisi foi o mata upu o le I le vātu nei o na pāsia I tono le pālemene o le tātou. Tero, fia la le nganga e whaatalo whātu I le fionga I angal mana autanga vaia. E le ni vāingo le hawuri whaatalo whātu autanga vaia mahalo le foe mahalo le sila. Ya, fatu la putalenga se manu malo foi le fonga le neighbor ngole aso wale tautu ina si o tatu o tuno o so se vaenga o tulu ingo le rangi o e le malo si o tautu ale radio Samoa malo foi na luanga foi pe ia so uma falo longo tua e le faia na tu wala o pitola au tau longo ya ole tanto sai fau fantasi o le telefo yo lima mama ai se venga ya o te lo le wasa uni le to tele o tu o lang e fa ma tu ina le sa ti dai fa o le rive aso te ilo ye le ta tonga o le ta pedanga foi alo tanto tu I sa mo la sa ti na ai se I tomo mai au mai lo finangano o le tu langa o nawa mai a se ilo longa foi I mata upo pe ona o tomo fa ye ti ye ye po sa onga na le mta pu na tu na tu tonu ye po la se fa sa onga ya ngal man Haftai ioe, o le saluru lente nei al vaso le uma vasa fonga ina ilem tau pul nei I le finaunga whantu la fono ale teitai marsui teitai o le vaenga whau pwhai puipuia ia tau watangata po le tu olo o ngai le balo I le tūlanga sa finauina ai finaunga whantu la fono ia ia ingor whabai e le tau na palota le fonga fitalai pe asa ili le lua bai tonu mai le tau lava na palota ai I le lato finaunga e whatoa palota le fonga fitalai pe awha pe tusa pe aise tai ia ona palota le fonga fitalai su e po ofere I tua manu malo a le finaunga la le na whai le sururu lente nei sa malanga mai ilo ia mai niusila o le lo ia fo I tula I mo le tu o lo talsanga ia ma le lo ia fo I mai niusila so soani ilo ia I sa mo le tu fo ia le fonga fitalai ma le lo ia sili wa le fonga fitalai ma le lo ia sili le sa nga ia le finaunga nei ma le lu I fal tu la fono o le lawa mai au nei lo le fam simasili le ia finaunga fo ia lo ia I vai ngai se la vela vea se manu tu la fono mal tanto fa vai ia e alu nei o uli mal pona nei ma le aso ta o tatra no ia e la vela vea na lo ia am fam sino ma la mai le la kom foi atu e tau a vatu se au telenga o le tūlanga lewa o mai le whai unga, o lewa o mai le whai unga, te ena le tāsanga ona, ia ingo le whawai, e le o ma oti mai, I le tūlanga lea, pe pālota le whong whitalai pele ai. Ai atu hoi le tū o whong whitalai o se sui whidiwhidia mai se tū malo na whidiwhidi e tangata, o le tū malo ina ia sau e whai tonu whai, ma wha leo se leo tangata, e te taulao na pālota le whong whitalai. O le alawa o mai whai unga, o le pālota al whong whitalai le na pālota ima wai tōs furuono I la tau, na mawai le lua bai tolu I ia pasi ei teu unga o le whabai o le tausanga lua o lua lima. Le alawa wa manu malo le whinaunga le al whong whitalai
o la e faina palota i palota len sai delu betot mal te mo foi le o palota se fon fitalai mal te mo foi le o lu ai se tu langa fa pe lu mo fa sino o meta wala o le fa longo atu le nga to le na o mai e te le vai ngol tatu tu la fon fa vai e tau na to ya si ia le palemene ma sila ia la to o lo tatu filia ve mo tatu suyu pu fai o le tunu po le ase tu langa e tau tau to no winga e malino mai e tau sila e tu langa le palota ma le palota fon fitalai ina ia fa ma oti le tono ai ngol fa vai al tau po le fina wina le sunga tu la epa ma to fa la wo fon toi ia le wa mai fin ngalo fam sinonga o la ma faina palota fon fitalai mo to su wono le vola wa mai le fai ngono le asa ia ile polo ingal fam sinonga e tau fi ai le alo ia fa tu la fono tu ngal fa bail nei se eu male tau pure le la wa be se polo ingal en tau fi ai la wa sa fia ia tu ngal fa bai ma ia so fitu le masino aprila o lo no winga o le wa tau to ila tonu le tau pure sa fina wele tu al malo ina ia fai tu ngol fa bai dia ina e to fa fo il pulenga o fam sino nga to mai na lo fam sino ngo fo mo swafa ile fam sino sidio le to ia o turanga le to mai o ni sila ta pena wale no sidi de lo ia la piona to la papa prenda a heta la tu po la stulanga e pese opinion fai la fa sa no mai le te mai tailo ia en fai ana fai te tal sanga apili ale tu le tal sanga al tu langa ia ile a foi ile fa ma ia male ano ia lo to mo fa vai le wa be ser polo inga fam sino ia le walo ia faltu la fono e folinga mai ngal mana foi le la ta fa longo atu o le timi mo le tana fa solo pito wo on to sem ta fa pende tono fa sidonga o le timi mo foi la le o fa ia mai e se fa unga fa sidonga e ai pe ele ngatela ngase amalo a nga foi ngase ko marka ko fa vai ngal mana io e se un banu o le tulanga na te an tato ilo i am tanga i poi fino fa tula pono ina ua mai ale palo te tele le dua odu tasi ma ave mata opu ele ngata o le lokaino le falfono o le lua sfu fa so le taweno usul fono na ave u mal tula fono o le mena o le tau no fo o le sfu pasene o te mai tai o le tele la mata opu ni sa ave fam sino e fa malo fo ile tuanga i la tu ave mata opu ni malu i lu fam sino le bota oto i tonga i ani se mata upu i ale fo la wa vatu mata upu le palota fu sta le wa mai fa yu ia o no winga e tele yo nga ruanga al parlemene le e ko to mai i nisi pa ingo lumana e to si dai da to tai o le tunu o ani si fa ngai to fa ta oto le ta to fa bai ina ia menino ia wa ina to e padua fa sa pasuita to fa bai ma lo fa tai ya atono le manino le manto le vai le mata upule pe onda tu inatu e pe umala vai e male tasio mata upu na ngalo male mana fa sa mai ni te wose ya ole lava e ta wai ale so fa foi le lo fonga futalai ya male te ngol o ile foi le tu la fono o le tanto fa vai ole sa ngalo le mata upu na tu inatu le famsino o le mata upu na mata ule foi se manu man fa fonga le tino o leana pasia te ngor fa vai le tau sanga dua pelu spudu leana sui ai le tonga le tanto fam sinonga leana tau to mai ai ua tu to tasi ale pulenga le fam sinonga fa dua maswafa filinga fo fam sino le tau to ai ono mai le fainga malo al fatu to ile tu sa mo tasi sa la tu la unga ina tu langa ave am fainga malo la tu te suia tu la fono mo to fa fo ia fam sinonga ile tu langa sai ai le ala ma fu ai te ngor fa baile ina ia te fa fo ia fam sinonga de la tu fina te fo ia estasiale fa urunga fam sinonga to fam sinonga se tu la fono i mai fam sinonga fo mo so fa wana fam sinonga sidi o filinga fo tawan to fo ia ingala sai ai ole tu la fono mo le la wa na ave ta upuna i o ile parliament fo ima lipo ia ma so ala pule le la na sa idia le lua me tonu ia pasia te ngol fa vai sa fi ai le fo ngal malo a le la na vatu mau to skulu ono no pasia ia mai lo le fina ngale ave o le fam sino ele ai ele sale tauna pa lo to ia le fo ftelai ai ma to dia mai fo ia to skulu ono na mau le ole
le vai to vai fu le limas fu to no for parliament pa sa nga uma su fai pure o su fai pure no for pa popo to lu to mai ka o va fu limas fu tasi tu malo fa palot para to lu ala le o su te mai ta limas fu to le ala na fai le so le na fai palot le ya fia uma limas fu to na su e ia le lu vai to sai de mai fu o le mai fai ta to su lima ale na fina watu le tu ngai le to na to fu wono le ala na fai palot le na palot sai le to fa maulolo le no to sfolo no ai ina o palo taile ma fonta talai le la na ma foi dol fina una le tua mai e la ta to ola fam sino nga fam tala mai pola me le fam me fa vai la ngol ma tomba e le ta wan palo te fonta talai sei bana na o e se tu la vo tu sa a ve la wa me to tonga le el fam sino nga e le tu el fam sino nga le tu la vo le sa ili o le majority vote po le palota foi le mo no mena silia ma le palota e mana o mi ai le lua vai todo o le lua vai todo la fa pesa idea le ngol finangalo uma no po o sui foi pule ni filia mai tu malo o le vai le fam sinonga le fam tele no fa vai e tem palota fo tele Lele, ai fa pe fe le tulanga foi le wo te lo mo tino ngal mana pe wa tau nu wan tu leo ia se talo sanga fo ilele tustusia e ave se ai le fonga futala i mai lona tofi e fua le ilunga o ala fua o le fa vai ia po tu la fono fo tono le palme e se foi se manu mal fa fonga la tru e se la fina ungal na e se mai fina ungal na fina ungal le mai ane le mai fina lo le fonga talai o le fam sinonga al final nga le to nei o le final mai le tu al fono fa tonu pol par mi malan kabineta me la lango i ai mai tu ngai o le tu langa le tu ina o le tu to tasi fo ftala ile fa ino na fa ai unga mal fa fo ino fono e ma fo mai tu langa ho le na baba o ai no le fa ti no fo i o le paloto le fa tu ina le ba fa to tele o fa tu ile tu sa mo tasi o le na ma fo mai lo le final nga le ia ilo male maua le tuar malo i le palemia markapena tele wa wale tusia fonftelaino na tu langa tu to tasia pe wa au o ile tu le to tele vai pule ale fatu tu ile tu sa mo tas o le fina wala na le o mai le so o le sa ia ile tu si mai le minsta o fa leo da abe yo le no ia sidi sila ia tu langa le ina ia ave se ta upu yo i fam sindonga vo le e fai mai ai se fa matala i no le tūlanga lai alea i lalo le whabai. I le tūlanga le ave se o le fonga fitalai. Mai luna fua. O no le tūlanga le ia tu alunga o le tuto tas. Ua pito tas i lona sila i le whaino ana whai unga. E o mai le so. E le isa mta upu whapena wo on whaam sinonga. E te loa fo. O la e tau toi lumolo ia sili mta ubula. Ai a whai o lewa mai le whai unga i le so. E la ulea baba ai. Pape o lewa mai o lewa ua alo ia le palota fonftala ina maua i le lua vai toka. I mo le tua ia le fatu le tua sa mo o tasima le pale mia markapenet. E le walava ia lea, ta o toa i loa. Ai ta pena le fono usu le la solusu fitu me fata o toa le tala le tupe ia matatu vava i wale. I le pina unga mai le lewa o mai le spina unga la ulima le fatu le tua sa mo o tas. La tauna o le fai palota. Ia leu fameta mai te par mil fina ungal na se o par mene al tu langa ia le tu ngolu fa pe le tu langa le mo tonu po se political crisis o le a fi se amo o le sa langa le mai te par mil le tioni sila le ai se me fa pe no tu kula le fa fo ngol malo ai la una te no tu se manu ta bule wa esem ta bule le be se o fo o no tu inga le ai a fa le wa mai wa le meta o le la kilo ile tu le malo o le fina we suia e te fa fo i fam sinonga e tu lang sai le na palo te fo ftela ile na mo ai le tos fu bono a fa ile le walo ia me fam sinonga o la e te le palo te fo ftela ia na na tu ala o le la va ia le wa o taule ai le malo le wa manu malo la tu fina ngo wa tau pule sala tu fina mo ia palo ta Mani. A tu la mai la tu te toe a vele me fam sinonga ile tu lang sai mo ale o tina mai le sole wa mai la wa vese polo in tau fia ide alo ia o te ngol fa vai fa tu la kono lo wi la wa lo ia mai le sofitu a perila o tu langa le vese o le fonto la ia mta bulo le te ngo wa i le la langa mai ia ile tuanga ia ai fo ale me ai to lo te fa le tu le na no
a tonu fo sai ai se sa fir fo tele na te mi fa fo ngon tu ya a ta to ma to fum fa to ele se sa wa to ha a fo ala me ma to mali to tasi ele to ni masina ye to ta to pa ingale nei ana mai ale ta to fo fili mai su tu malo ngal mo bana to tasi ala to sili ona o le fa mai le fa sinonga e ma fai ele to finga su ya fai pule le fongo talai ona pa lota e mata upula ia pole tu ngau tu la fono o le visiti e ma fai la ele to fai pule le fongo talai ona ia pa lota i mea uma la fai tono le fono fai tu la fono sam o te lolo winga na le sibaenga le fai unga fa sino le majority vote po le palota foi nei tono parliament se ide numero fusia la ngolo se tu la fono to fa off mali mo tino ale tu le malo le tu na le to tele fai pule le ya a fai la se ide le majority vote fai se palota va pe nai la ngolo se tu la fono to fa off le malo e manu malo ele na mi le se palota le fono to la ai a fai do se palota su ele lo vai to io tanto tiro mole no fo uma o le parliament de wa le si banga ma le ho fa lo o le fai mai fa vai a va pe su ele do beto e fai te uma fai pule le ia so le pel do beto ma no fo le no fo ye su fai pule o le si le no o le va fe la pe fai o le ele fo no fai pule le a le na te o la lo inda ale la fai te o to io le do beto do la lo ia ia po le ele fo no te ala la fai te o la fai pule la no fo na ma to te ma to ye e pe volinga mai ngal mana joy fo ia tu le fa vai e pe u malava ona mo mi se holiday ia ma se joy fo le joy fo tua i melo tanto fa vai pe ia o te ulanga na wa ia ele na tantona alu le fa vai de fa sana sa malolo ai wa to renovate a to tanto fa vai ele ngata ele mai tu foi le ngata ile ngase ha malo ia o vai nga fa pu fa mo fa nga malo sole ia e fio lo ale isi afia ngana ia afia ile tanto fa vai a le mana ia mata upu ia wi dan tu yo fa sidonga sole se yo tanto mala mai ele fa pia ia o nga ma kwa se lau pa se ne le tulanga o lo ta ti ele fa vai o tanto malo lo no wi e mana ia le fa ma fa sidonga ina ia toi liu ia ma toi te tala ia ma si au mai si koe fofo si ka ko ka upu ngal man moni e te sira fia foi se manu le si va ngale na ave le tu ngai o ile famsinonga o le mele na fai le fai unga le parliament e fa malo lo le tu mau le te kai ma sta si foi pure si ni o le va ngai pu ia ta o tangata mali o le se furu e masina ia su lo masina ia la te tiro ia pise fai unga voi le o pi o mama fatele ia ale la no lu yo fa masino ia tele la me fa malo lo le tu mau to le mo man tong o ta o wa pe te mo mo volo foi se fai unga fa pe o foi si un mio masina e malo lo e se fai pule le mo se tong mali le la no lu yo mai le fai unga fa masino fa mai fa masino o le me tanto foi o committee le na fai le fai unga iro fai unga e so fa vai ia wa fai na ia tau tangata e mai se na o le fai na o tangata e na fili mai fai pule wa le la tu leo o e fa leo ai talo de tupe ma tu la conto fa hopile talo no ia le na fa mai lo e to foi o fai na la fai unga parliament le na fa mai le fa msilonga ile na fai unga pe fa pe mana o fai fai unga ma fa ke fa pe tanto e fa tu langa le tu la fa tonto regulations del parliament e fa to le ni ala fu e fai unga fa pe mali awai e marina mai foi lai tu la pono tu mau mai inga la sai tu la pono fa tono al parliament ele o sanga tono ia malisi me se mano mal fa pono fonga skaletuno ono sfurman tu to sanga tono tu to tas mali ele i alta tu fa vai ni mata o te tele fa pene fa siloma mali ai pe o le fa nga palota le o le o tasi le ana fa pena na suia te nga malo mai si pati fa upu fai wale beto sanga o iai i se vai nga fa upu fai le feto a fa tu feto a masina tanu fa tu ai tu la e mai lo ma nga le lenta tu o mama sueni e lo fa vai o le tau ala ia o tau o man ta upu nei sa tu mai palo tele ma fa misilonga le o tu mai
o le lau tātou titilo, i rei e taunto e whaisanga ngal pārmene. Tātou oto le tātou whaamai ma ia, auna i toi vevesi mai le lumanai. Wa a fua bonus full thousand, ia wa levan taunto e overhaul a koa ia, ia tātou tūla fono, e mai sia tātou tūla fono whaamai. Io mo te tauna pensione le tanto vai. Mo le antulanga nga fa te lenga mana. Ya mo le tanto li poti le ni vai ngole a woli, a wale lo pu yeli le pria mana malo le tanto. Tno ya onala e to ele avano e mo wala avano to a pili ai a o sofi de ngalo la to ia ai longa i se suinga pe to a pili. Ya awala fa pe le sa no mai to le papa yes la ere avano en faena to e faulu stal sana e pidere fai una. Ia la titilo e peo le nganga vo io le sia nganga fa porki ki ol fina ungal nei. Ina ia ta ofi ke to ngawani pasi ia e fo ia bele na pasi le. Tua felu sport. Ia si le ku fo o swinga le na fa kino ma ba wele tunu na fai mai le temia o palmia tu le pa ma le vai fa fai puituia ia ta o tangata. Ia. Ina ia la ele mfina me ser fina ngo vole fa pati ma fa pulenga. Ia la ko mai la kalepe me ma ko foi ma ko foi. Mali we sai ni dia wala wa pena ta longo poki ya le la wa ba tu nei la tu pina wa e u le wa ta tu te lo ai pe tau pe le tau pa lota ia le fong fitala i sai di ngol ba to ia a le si foi tu lang ta kilo ia le wa me fa u tau tu kilo el par me nei il fa vai nei fa ta to le ia ia ngol fa vai nei me ni noi o a me le tau pa lota le fong fitala i o a me tau pa lota ia malisi mea. A wha pe, o le wha pe, mari whaam sidonga o whong talai, o le wha alo ia na whiwhiria me tanata i tūmalo. E tavu ila na o ngalang sau parmene. Sau wha leo tanata ia na palo taina. Mali. Ai a whaila o lea e tau to mai, e le tau na palo tal whong talai, o tau lang sila tau tau whawai. Ai sa ili lo se whong talai per melen sa no ai tai tai ritua ngai stasi e tainere mawat. So e mero se whong talai vole li tua, whai wha e se to finga vole fa vai e fi mai stanga tena te ole in paula na ngona foi lo fali foi ngol kono fa tonton ai le te palota e le te a fin por kik mali e wa pe o le sina pule e fi o me fai pule fi mai tu malo e fai la tonton ma palota tu la kono pe taria pe tena e wa le pe o le sina tu langa te mai tawina ngal balman ile te mile fe la fo ia isu ia fai pule o le mount foi le ia po le ale i se te mi ava no mo le fonga te lai lava ia a walo nei tu malo e fali e se fina ngana fali o lona i tu malo a o no foile de fo le fonga te lai ia o te fasiri va ue na fasiri le la o watu ne o no malo me palota o watu fil mai o tanga ta fe no malo le fe o se la palota tanga tana fil o le tu malo te alo fai tong fai le tu no ai te o watu fa pati mal porkiki o mai sile sa o quero que fong fetala e agora kula pero o que fong fetala ele ko isa le o tu malo ia ai pe vele le tawilo akwa e me la ina ngolang o fong fetala inga fa o miu me ale ka ngo e de me nga ai fa lo ngo ko le a me nga va cha ala la me la su ala la pai da e mana ia foi le tu langa le o ia ia tala no atu se man ia a fa pe mana mi lo tu to ta si el fong fetala e le te palot si e fai fa to finga fa bai ko se constitutional appointment ma fa le fong fetala e pa wanga langa lo peli ngor finga fono e le alu foi me parti fa vai wa tato fong fetala e fai e fa me tu to ta si de ngar telefon ai a fai ko kono hon por kala me fa tu yo parti va vai e que vai ko la o fong fetala io ia na sa ole escala non qua fa au che il kala solo la copico e ala le ngor su il parti fa il parti le ngor escala sa voi le parot ia e pe ora na bis fong fetala e le a pis parti va fai o nga lo kwa la sarir fai ngor fono mali la fa ia tonu talo sia ola se sila ia le pa le menio le tatu tu a wale anga i luma ia wale wa sila fia le leila va o le vai tau le nei se le o toi li lo ase mea i la lo e pe tupu nei ia e sau nei ia i lunga o penga te whailang mai lo uma ai a whaila o le wha le tonu le tūla fono pito sili o na tahawe tono le tatu o turu o le tatu wha vai o lona winga o le memo mwana tauna whai ia ai se i tatu tali ia po le asa whiringa lo le whionga le tamaita i pāle mia a whai ele i o le mata upu nā o le afo o le avi se ai o le whungu tala i mai lona no fo
I le mutanga luenga leo. Ia. Ta ilo yengal mal mana masofi de galo aka koanga ilo e felita lo tupe wala. Ai si amangu o ut. E se manu le na fa sa o tua ele o se mata bu ba pe ave se tangi leo. Ia. Ya wa le se ngai o in se tu la foro le fe el tela pe pale pa le mene. I le va le tu o te mai te pa le mia mal ka pe ne tama le tu ngai vo le fa ko ino le er kono le na ba tu ne ya mat. Ai o mta bu vo le ave le pa tu ngai lo ye si de ave se me fa msi no vo le. E o mai ese fam talanga i le tūlanga le i le se o fam tala i ben fai on fa kina wala me vong tala i dalo fava. Ia mo se men fai na ve se si fam tala. Ia. Pe ano tal no to le o mai le unga le fa pe fam tala i tūlanga le na palo tale o o man wi le tūlanga foi sa ia i le lango i na le tu no ma wal no ba to su on palo ta. E pe me palo tale fam tala. Ia wala vai le ka ko ia su ka ko fongo de le dua ba so lu mana ima fa uma tala tupe ma fa uma ngi pa inga ko so meni foi pure malo va tayo la usiri molia ngal wala man e nga fatia e sa mo le termine ima le tulango ye le tawo le soifuanga ona faia se palo ta fa va ve a lu mana ye le palo tele le tson fu e ba di le mtau pure le fai le palo wa ta to fo ya tu le amtanga mai o le tūlanga fo i sa ia nai peke na inga le loto i fale o le pati fa o fai o lo tūnei le fo. Ia le mtau puana mafua mai tonu o le loto i fale o le pūlenga o le malo ma le pati fa o fai. Ia le na dua i le aua o e se aile si bahenga lau pe wa tū mai le si pito. Ia e pe wa tū tia i o le si bahenga le. Le ia i le kapeneta le fa fo ingo tonu fai ma le tātu malo. A fai lau i ese na unga uta inga ina ia fatino ia se si Fenga filinga va ve lo wa tel tunga moni lo tajunuma e moni el filinga lo tama dei palmia o le pal mene foi el mta upuna o no winga o le lo mal tanto talo le tupe afa pe va tu talo le tupe o ise fo nga fa pe la udi malei tu totele e fai se si tan fenga de ia fa to ila lo talo le tupe mo fo ilo e fai le palo tale tit ia tu langa na e fa tino la to wow, le awa mai for finanga lo tila pa pero inga ni ba ya soma matustala. O la tu wa yele fa se mena tu fa pe afu no mela la ye wa a fa se palo ta vo ile le fatto ila lo ai yel taro tut. Ye fu no mela se ile no mela a fu la ye fu valu le i ya tila pa male tu ngai. Los fu le sunga la uli malai tu to tele le fa tu ile tu sa mo tas se furu lima le i te mai whaare mia ma le fulenga whaatonu ta panet. Ia ele o mawasi no mele wa a whaire ma tae ti bo te taunga lusu fik. Ia la una tala no atu se manua e tala no mai se whalota whaanatinasi. Ia le fwe mata watu i ngā ruanga le komisina o whalota ia malona officer to ele si tala ina umo i tu malo. Ele i o se fwe no mele se se la wafu tangata wa umune le si tala. O vaenga ho ia taunsi sila mamau iai. Ina ia to tele ni se fa ia filinga pe ma pe le ta tu fo il palot le tu la ia na ile fina mai ina ia pa fa il palot le ti ale asa o mai ale fina na ida tanga tu la pa ta tu fo ia fa ia snap election le ko ina mai fina ro na ina te ia o le kene me ia sa ma tu tala no ile tu o tu fatino ele ko fo ile palot ka ko fatino me ia le wa le wa me fo fina ro na le wa au sia fuere o le fred panot ia lele mel taro tupe lele foi te ngor tu la fono foi na palot le sina la tu tom foi na le sa por palot mai fa for ta tu tanga ia me te fa foi ni se tu malo ia na vai na de voi nei tu malo te fa foi ia no na tu malo tu na ia le fa tino tu langa na wa tu fa tino le te wa fianga le so le el pan bene ai a fai le la ta tu o fesi palo te no vinga la le a ta tu o to sa i mai a le mai a linga do sa for le tulo ma lo fonga ile ding vango la o linga mana ia ni te iwa le mountain ta tu tu uia le tulanga fo e pe ona ia le ta fa so le vango la o le o mai al ta tu ta po to lunga ba yeso finagalo ia ma fa ma ta fiele ta filo inga le so o mai al fa msidonga o le manuia le tamu fia to le vanga fa le chapi pi le tai mo su te tai sei to mai lo finagalo le ngol fa msidong yo
whamsinonga le sa ave le tai masu tai mta upul palo tel do vai tolu na pasi ai te te ngor fa vai do o do li mai le whamsinonga mai ye te fai ungono le na palo tai ale fong fitalai la do fina sa le tonu palo tel fong fitalai ai fito palo ta be fa petusa ya le wa mai le fai ngor whamsinonga la lo ayo ye ngole fa vai le sai do le whamsinonga fu ye le fina ele ia se meu fa pe mai a me dem fa palo tele le fong fitalai on tau tolola ia le tulang on palo tal fong fitalai o le sino fo a fai tau di on parliament o se sui fai pule le fili mai le tu malo ai na ma fo on fili mai a sui fai pule tu malo e o mai fai ton fai o le tono ai a fai le se palo tal fong fitalai ia no wingo wa no ia le ia tau tana tan fili ai o le ngwa le o ia o lai e ma fai na palo tal fong fitalai ia mawalo ia nei tau ngor fa va do di malena ta fi se polo ina no winga o le walo ia fa tu la fono mo le antona nga fa te tele ngal bana mo le tanto li poti le di vango le o le masri ai on tanto fisile fa e temi fa pe nei ai o no mta po le foto mo mai ia ona yunga o le mo le tele nga fa te tele e lo on sai fo ia long pu ili pa ia mal malo le tanto tru ia mai so fi ngalo muli tau longa ile tanto fisile fa inga ile so ia ma fa mo ia to mala sa tina e tina o mo le tanto tru i sa mo ia mai se ia so fu tu a fese manu ia a tonu o leo wa tau ia ai fo ia tatu ngaronga ne ia so leo longo puiri tatu so tu so lem tau pulanga to te tatu sa no to tali po dal tu langa tau ia a misia tau no tu ngal fa ba nei tu la pono e fasino ile pulanga al fam sinonga misia fam sinonga po no swafa ia na wa tu se tau mo fo ile le ba ngola so tau fam tatalai ko tu langa sa pa penana fa ngasoro lim tau bu se yo no maile fina ngaro ko fam no ka mol nei temi se man ia man wi fo ile asa tidai lo tau si male aina ya mi se fo ia tina mo se ta tu no ia te roma tu inga se se lo langi fa fo lo pelo tu so ifua ia ma lo tu ai lem fana tu wa tu ino aina mi se le ola le leo fa ma e mol nei temi se eu ia son fo ta tu e ta pa i fo i nga runga basani fai pe ia mol nei temi se manu manuia le nga runga manuia tuche ona i te le manuia nai te mawai mai e tasi pe ona sa no la fionga le lo li fi lo ile ve sfo ile lo fam langa le yo le tua le fionga yang al mana tanga vaya tu mo va si pi tanga vaya mal tanto li poti fa bito mai lo tanto tu i sa mo inisio mata upu e pe ona mawa mai le sole unga mai le fa amosidonga o le taimi wa afatonu le tu la e tasi Fatalo fato se fa poponga le ne tatou talafo mo le nei tu la mai lo radio Samoa. Italo tomua ile o mai ai o fasala launga le filfilia o le ave mata ita le kalesia o katoliko le lalangi. O failo ai sue le kalesia i New Zealand nei. Lo lato nga fia tele, ma o se taimi e vivi ia e ai ile ali ile tala uo o mai. O le o filfilia katinale mai tu e fio le lalangi e suafa ia Robert Prevost. Ono sfulu iwa tau sanga o lono soifua, ma ufa aswafa ina e nei o ia pope lio le lona sfumarfa. Ma o ia foi, o le pope lona lua se lau ono sfulfitu lea i le whanga solonga o tangata e lātou te taita ia le ekalesia katoliko. Whaita wafe tangata na potpotoane i fafo le St. Peter's Basilica i le Vaticano, e lātou te tā lia lea anga ia tui fafo o le pope ua fidfilia nei. Mana la moli mau ina aile lo lofia to tangata ma whaalongo ina aile alalanga. Whaalia lo lato fia tele ina ua ngai atu le tama pa ia e whailoa i atu ilana lafu mamue. O Prevost na soifua ane i Chicago i Amerika. Ma o se talafa sol pito fo i lea i le lalangi. Le whirwhiri ai o se ulua i tangata Amerika e se ei mai i le tofinga mawalunga. I le saunoanga aloa ia le tama pope i le amatali ai o lana tautua i le ekalesia na ia sa afi ai pope Francisci mo lana tautua ma lana sao le toa tele. Whaawau fo i lana saunoanga e ala le tuwatua se whaamalo si au i tangata whaatuatua uma na ia whaawau pele fo launga e au noa ma le fefe. Sa mai tau ina fo i lona toi whaamna toa i o upu whala e au ale tama pope ia Francisci. Ta ua e le taitai o Amerika ia Donald Trump
O se taimi fia lea mo Amerika, ai meise o se tofinga o pito I tāua lea mo lo nā tunuu. Mai se tasio tangata whaasala lau o Katoliko lo iai I le Vatikano, na ia whamtala ina ai o le tama pope ia lio le sfu malwha o se tangata anga malu ma le alofa I tangata, ma o se e iai lo na nauna ta inga ia iai se so o tanga lelei ma tangata lau tele. Ua whaalia nei popo lenga le toa tele I tūlanga o iai au nanga whaalea o onga, I le whaititia peo le numero whaia onga I te tono potua onga universite I New Zealand nei. Mai whamau maunga le tūlanga le numero whanau a onga whaia onga te tono se potua onga, e whamau ina ai o le tausanga lua o lua tolu o le tausanga mawalunga lava lea I le numero whanau a onga whaia onga, talu mai le tausanga lua o tasiono. Ta oi reporti mai le News Talk ZB I whamau maunga na molmau ina ai, e tasi tasi pasene na whaititi ai le numero whaia onga I to tonu o universite I le tausanga lua o lua wha, mai le tausanga lua o lua tolu. Whaalia ai foila e le sui o Union a onga maurulunga le Tertiary Education Union ia Sandra Gray o le whaafita ule o lo whitai ai pēr mo universite o le lea tutusa o le tuwhaina o tupe. Ma ua tauau ina lea o au mai iai se tūlanga whaale tonu tau mawhainga universite. Inisio tala ua langona foi e ofisa o whaala putuputongo fo mai e iai to mai whaapitoa mo le soifua maloloina le leo le mawhauwhau, le tūlanga ua iai whaafita ule po uma o lalo fo e le numero fo mai, e iai le to mai whaapitoa, po o le psychiatrist I te tonu o New Zealand. E pēna lipotia mai le masina o setema lua o lua nga I le tausanga lua o lua wha le masina lava leo setema, whamawina ai le pa u mai o le numero fo mai mai le 5 se lau sfumalvalu, anga I le fase lau I vasfu fitu, o le ese senga, e lua sumatasi fo mai wanga I ese mai lea matata. Ta ua el fo mai a Dr. Henny mai lea onga o le College of Psychiatrists, na ia whamtala ai, o le tele o fo mai uwhea ngai me whaafita o le le lava o le malolonga. Whamawina fo o fo mai nei po psychiatrist, e tele o na whea ngai mga luenga whaingata, o le whai o whai unga le whai ngofie, I taimi e mawhauwhauina ai le te aitu o se mai, e a awhialo na mawhauwhau se tulou. I tūlanga o le saunga le mū. Ai meise pe a o lava I tūlanga o le lava o awa noa mapotu e no nofo ai ma tawhi ai mai, le whale mai mō le mawhauwhau. Mai tala mulimuli o lipotia mai nei le tuata sala ai o se vaenga o le awala o le State Highway Luas Fumaleiva, I lunga le Kamai Rangers, pe o na tapunia o no se whaalavelave tau taawale na tūlai mai le tai au ana leila. Na tapunia le awhaitum a matamai le vā o le State Highway Luas Fumaleivalu, Mahanga Road, I mātu lava o Kamai. I lea whaalavelave na lipotia mai e le One News e tasi se tangata o lo I se tūlanga ti ngai na tele, ma na whaanati nati o na avatu o I e le whale mai I tauranga. O le isi to alua o lo a fia fo I le whaalavelave o lo lipotia mai, e le o iai se tūlanga ti ngai na tele. A ua whaafitai e leo le malu fe malanga ai, mo le ona sae au tamawhai e tali atu ai I le nei whaalavelave. A ua whautua ina fo le toa tele ina ave ma le whae tete taawale au iai taimi o le laulau wā o le tau. O tatou telefona mai lo Radio Samoa whaafitai whaafonga mai, tō whaasoifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le Jamie Lawa to Lusfulu Malefamilu John Jano Link to La Elua El Divine La Woli Fabtia Gialu Yeli Aisha Hooch or Tanto Jala be on the side for Jato I would add to Bantan Lua Ila Woli Multimin Tanto was Eli Stanto Tavale Elif Jalenga Ya Leala Akusofia Lemole Udanga Al Enterprise Morgrupi Bargaulo Fatasibai Jalavantulo to Falella Malod for your favorite Malofo on Sai Fatim Timulas for Ilia. Ya, malole, tawa ta'i sa o leia, ya, o hoi ngā kaune, ya, ka mangi au ngā i ka kumea I sa moa po I o le, ka mangai ki kaule leia ma hoi ngā manu pū, mar wha kim whapenge. Ya, o le koko sa moa, ya, a yeina se samari anga le lei, foi le lea la kumasa wale I sa wha popo o, anga o e buku wangi molo le sforele. Popo I popo ka mo le se uma leia le pa karmoanga. Ya wa atungi ni su e ka I ka huli le
Ya voia. La mo ki ngoa sunga le li pule le inga ka o mai ko i fa ki mulu mo ola. A vidia ko fai ia le ko kikia ma fa ku ku le ka va le ru mai le ro. O la wa umba fai la lo ko le la kali su. Ma lo sai wa chai ya lo telinga le ala u te loa ia u tau fa le ton mai fo i winga on le tau. Ya o lumana ya ila sa tina ya o lai tele a tatu ta vale ya ma u fa pa wina fa jo fu yo la tu ta ya o mai su firan ma lu le ding vai o la woli ya fa ma fa si na koma fa si ni puti o fa ya si ma lu le ding ta ya sa o le la va la u te talanga a fo mo ya fa sta la mo ma to wa no ya to no le to po fo mala e nei i tu o nei aso fa pito mo va ya so o na ta to tina ya wi la wa na lo wa ma tim fo le nei as ya ai o lo famia la wa ta to sta to ta pa usili ya lo na ma le ya ma se fo le nga mal pui ya le fo ta to fe lo ai i le ta ya po le nei fo ya uli i le ta fa sala longa ya mo ne ma no fa ta lo fa tuai si ta to wa tunu ya ila to lo fa na ma wa ta fa sala longa ya ole to o nangan to o na nei o kusolo ata to enterprise i mankau ya ato no le ele ta mana no eta to ta vale o lo fa pa u ya ele to fa ilo fo nei o nanga wa o ba male lima school mon tu ta sanga o ya wa la wi lo fo ima my lord to tele le ngata fo ka to dato community ya I miss fo ni so community o lo fa nga ina ya le o nanga nei tele ta to wa special ya ile so se to ngata valo ta to lo lua ta to ya o le wa ele ma fai lo ya ile fale pe lang orange le fonga fale lua i nei ko South Road o lo fai ona mawaia ta to le ta to lo toa ya o tulanga o fo ya o nei vai tau ia tulanga le tau ia e pau mai tulanga o ia le pispisi ma to o le online ya mo le malo la tu no lo fai mai la tu tal sanga le online ya o pe e fe tau le male tau ia le tulanga o le lo wa tau ia a fa pe o lo ve vole timu ma be wole fai ai ona e su mai ia e ma fai ona e su lunga tato wa website na o le enterprisecast.co.nz o lo fai ona mo mai tato ta vale ia ma tato fa pitoa ia o lo fai fo i ona fa mai yoi mai ai la le tulanga la finance ia mo pe fa pe lo e mo ina sta vale fo le o lo tau ia lo fina ngalo ia ma tulang fa pe so lo ingan fa yan fa ngai mai lo ka ko website ia tulang la finance ia mo la to fo i o lo o ia di tulang fo i ta vale fi trade in ia lo fa fo na ba no tulang le tato o nanga mo ta vale trade in ia tu sa po la ye se tulang fo le o se tu pe o to ia fa ya ona fa ngai ia fa fo na pe ma to tulang na ia po la vale trade in lo sa ia mula to fo fa foto akilani ia o tato website na pe on file mo mua o le enterprisecast.co.nz fa ona access ai so si taimi ia mo tulanga tau vale ia fa na yo ia lo finance ia to no le nei weekend ia o le sunday fa pito mo na tato tina ia o te longa fo mua ia o le fa ngane lao fo ia mo le toia fa mangianga ma no fa anga mo na tato tina u malava o se tato wa tunu ia o lo o mo le la to wa so fa pito nei weekend lo fa ia le tua ia fa o lo so fu ia wa fo ia tulanga o la singa ma tu te fo ia lo fa ia i tono a inga ia mai se kalesia ia mai fo ile no ia po fo mua fa tele la wa mol mato wa no ia on ia fo io fai valo lima ia wa alta tu ai no se tato wa tu no ia fa fo ma mau fo se tato wa tu no ia tato tu e fe lo ai ta mo ai ia lo fo mi ele tu wa ta fo inga ia manuia lo al fai va nei aso fa vai se le weekend
Tato mai e tasi pe ona e talai le rivai o lea woli fa madu an tuile a susau tinai le tausi e fa pe fo le do fualo ya mai se le tina ya o sio tausi ya wa te lo na tu ma lo se ya na alo te le antula la madu ya le fai un le rivai ya so e oi fa ye sa ola ukala e fa pe nga fo isko ingo kongsia ye le ka ukala voile ya ole ma yanga kas pa wala kala mami va ise me alo fallo maku ya se me alo fallo maku na pa wala be faye so ya le ala mai foi kongsia ole usta wa le asi me si dia ko ile uska wa ale uska ya no ngowi ya wole fe alo fangi foi ka ko Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni fo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāse lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falta te watu i le amatanga o le nei aso te whiwhia e whawhirai i ati oe, mai tātou polkalame le nei o le arete o le ola. O le whata oto tōls futasi a le whai upu tōls furu le whai unga, whapea o le whawhine ua matau ia Iova e vi ia lava o ia. O le upu mo oe tina, tātou anga i le aso tina e whapea o le a vā taumata. A whapeke wa ai i le whai upu le se fulu, o le mata upu lava le maua i le autu o le aso le ngai whai upu tōls fulu. A ke pala le whai upu se fulu ono i nai a mata mai ai ia le si o manga po le context o le mata upu ato le nei o le whata oto. E i le whai upu ngoro whapea mai o le a vā mio le lei e sili lo na tau i penina. O keywords o upu ia a vā a mio le lei. E le o whapea mai kuspa i le whai a whata oto Solomona o le a vā e sili lo na tau penginga. Ai o keyword lea a mio le lei, whai mai. O le a vā a mio le lei e sili lo na tau i penina. Lona winga e leo a vā uma e taumata. Ne ke wa ai e lau a vā a mauanga vā ai e lau a vā. Winga o le a vā taumata la lau a vā. O le a vā a mio le lei e sili lo na tau
I penina. I lo penina inu uia o le makua kaunka pe kinga tautele. Ai fai mai le kala le fai sa ale fai fataut. E sili le taumata o le avami o le lei. Ngai vai lo le fai upis fulutasi. Se ia o le fai upetols fulutasi. O fua ali nei i le olanga o le tina taumata tele. Mea mua o lo na vā malana tani. Ke wa ai le vā e fai tau fai upuia fai upes fulutasi se o korukas. E ke wa ai i le vā o le fafine nei malangkangi, le whaingo langkangi e mka ukia. Se fafine anga le lei i langa tani. Melonga lua, o lo na tiute i to tonu o lo na ainga, o le tau singa o lo na ainga e mka ukia. E leo se fafinge pai e, o le fafine ngā ioi tau silo na ainga. Melona tolu, o lo na vā matangata i fafu atu. Wai mai, o le tina e anga le lei i tangata matitiva, o le tina anga le lei. Melo na wha, o lo na vā malana whanau. O isi fo i tina, le lei le vā malakangi, ia ai oki le vā mal whanau, pe le lei fo i le vā mal whanau, ai oki le vā mal tangi. Ai wai fine le lei le vā mal tane, e le lei fo i lana vā, i le whaingo lana whanau. Whai mai, e whaafetai i ai lana whanau i asa uma, o ngai le lei kere le tina le nei. Ma le melo na lima la o le ki le ngai e leinga le lei le tina tamuta. Mea muli, o lo na vā ma le tua le whai ui ai le tautalanga mtau petolu tasi e whampea. O le whawhine ua matau i a Iova. So le songa ngai mo oi. O le awa taumata i le tuspa ia, pe le sila le tua. O le awa lea e matau e le tua. Ke vai ia e whainga le whaatula ngana o foi upo le o le whata oto. E muli lava le vaenga le nei o le a mionga o le tina e matau i le tua. Lono winga e conclude iai, po le conclusion le nei o le manatu o le whai whata oto. Mea le lei unga lava whai tina a o le whai unga e mafuai na back up pai le o langa le nei. O le soifuanga matau i le tua. O le kila o a mionga le lei lea e leina tau o le tinga tau mata. Mafua mai o le tina e matau i le tua. So se tina e matau maava i le tua. O le tina ngā e whanau mai. Winga iena e whaalongolongo mai ne iai. Ma avea ai o ia o le awa tau ngata. Mo oe tina e le asole nei. E ke whesini fulawa oe e te oe. O le alo tau. Le ale value oe. Ke lo value. E le o le au le lei. E le o le poko. E le o le maualunga o lau ngaluenga. Ai o low value sili na taua. E fua i lo vā whenga iai ma le tua soifua. E seki lo vā ma le tua. Seki lo vā ma lo to lua. Lau whanau o lo ainga ma isi tangata. Le tua whamanuia i tina umalawa i sili lo latou soifua awa ma matau i te oe. E ke whamanuia i latou whawhatai Isu. Amen. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Ole apa ami ole. O ai se o mawaina e sili lo na tau na lo penina o na falling ata o lo na lima ma fola i tangata o winga na te tema o na fua i lava ele ti o ale tu si pa ia Batusa o ile e kalesia Ai e superito na filifilia Tira o le falfa tua Polo kalapena mai le tua Se ono sa isoia e te via mua mua
Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Ole ava ani ole le. O ai se o mawaina. La te iloa la natare le sao whaina. Ele mui mui pe ai. Hawa ua fio ai Yesu. Na ole loto maunalo ole ana malu. Ele matimba i oloa. Eta ulele ya lona i moa. Ele faa upe mata faa noa noa. E faa tau faa lele lele. Aule faa fine mata uile liki. E ofui ele mama lusili sili. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la la la. Supermalina o Vili Yeru le divang la o le malapesi wa faingoina a va mi o le lengi tolunga tuaile polkalamina o le awen tolona mole tulanga fa tuaile sunga ile feifi au ya pasta la fa ile copa ele ngantol polkalami le so le divang so a tomaru ye tele ya la santina male fola talo sia o le dawa fa toluina tu ye fainga malanga filtua e pe ni ye malanga mai I New Zealand mo fainga siaki o le to lima mala famidu jon talo le tulai lua talo lua to e winatu tala e vai fenua mai ya le lua yeli. Hey, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ele wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Ai le joia ura tu tatou fa telefon le ya wolio o ya fa silsilanga ya ona silfiel tatou tu langa tu fa yunga o le fo I vayaso fa le mo mo le tatou tu si o le songa fa pe foi le tu si na le va fili Auringa lo solo minga le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili. Ma wai fa lo penga o Samoa I sifo tutuila mamadua. O li si utala tu o Samoa o la ngā upo
Matafa i ola matai le whainga o whaala walawe pe o whai pui ponga ma liu leo siu singo ai ngā whesila whainga o Paolo o si whaalo alo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalo longa. Na o le fitu sfurutala le tau. Na o le official radio Samoa le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Marakau e maua tuai sau lominga monisi whaamtalanga wala maile lua ono lua tasi lima iwa tolu. Lua ono lua tasi lima iwa tolu pētanga iane i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai sau oka whaawhitai. Whaasilsilanga mole whioanga o sapu nawa i whale a lili. Ola tautongia lana au mo na lau i au pa ia sau tua whawhawha Samoa. Mai le tai sama o le tui manua se ia pa ia le tai ula o na whanua e le ise vave na te ngā whatauli maina o sama o whainga a wā o ta oto a o sei a mai vasa ua mai a o na tu ula pua o le rifa alinga e whasintonu e se o mātou nuu o sapu nawa i whale a lili a wale pa ia ialo whanene le mamanu o lo o toto wha ma upu le loto i whale o manu Samoa ai mai se o mātou pitonu o piu o lo suai le suafa whaalupea, ala le tai e mātutua i le noo, ma le mamalu i le pitoa ai, whaapele lau ti na lau le lei. Wa tasi nei nisi o le ima whaipule o lo tātou noo, sa awai le tātou mawtanga mua. O le asuia le whonitanga i le aso tolu sfulma le tasi o me, i le afo le vanu i le tai au, i le lua fantasi Kirkbride Road i Mangele, a wana wha moe fia whaataunuina, i le aso lua se fulu o Iuni lua fe lua lima. O a whaatalo sanga i nai, e asi o tātou nu, se fisoswani mo le fausiina, o le whale a onga mo alo mo whanau o le tātou nu. Whaamole mole mana tua mai sau taitai, mo le tātou whaamalo stino, e morisi whaamtalanga, whaamsota iane le olua tasi ono tolu ono whaavaluiva. Olua tasi ono tolu ono whaavaluiva, whaamtai o lo seinia, e ali ima whaipule o si o tātou nu o sapu nawa i whalea lili. O leisi an tātou whaasilsilanga mo le whiango vai e i sa whanta. E whaasilsila atu i le awa ma le whaanoalo i tawai le mawhtanga a loma tama whanau o le reinu o vai e i sa whanta e whaapea. O le awhaia le tātou mawhtanga masani i le astona i nei aso se fulu o me i le intulai tasi i le awoli i le do whanga masani o le laua o lutu i manga mau i le tuantusi o le whaali Neri Place i Mangele. E vala au tuai le tātou mawhtanga e misi tama whanau a siu tātou nu o vai e i au kila nei. A whiwhio mai, tātou whiloa i ma tātou nu ti mea whaatasi ma whaamua popo le mawhtanga siu tātou nu. Alofangi e le tua i sopo antu i eilo tau soi fuamalo mātou wala i le nāso tātou whilo iai i lo nanga le lei. Morisi whaamtalanga whaapso te ifo i le te whono i le olua tasi o i walima lua valu. O lua tasi o i walima lua vanu whaaptai o lo senia e le laulau a whono la mawhtanga a le whiango vai e i au kilani nei. Ma le whaasilisilanga muli talolo ia u sama whaingata Samoa e le paupauina whaatupe o taulo whonga pa ia o le tua o topui po mabavang tumau. E malu tapui i tui veve ai lipoi poi i tapu malai ele anti poniu. Ma tau te whaatolo masanga whaatolo wai. O le nei wala au wha tāua wha pitoa mosi o mātou i tō malo si umu. Sa somua matama tu u malio e ma le whale lua o tula whale ia u tai le ua ma le whale tolu. O ngafa ma paolo e manuai. Tali tonu ina ua mantua lava le leisi a tātou manolonga. Pea ma le wha maasina o lea manolonga. O le umai o ni ngā luenga te tele sao tō ngā pāti ai e toi amatai fo i seisi ngā luenga whiololo. Wa lewa o na tau nuku le tusia le kāle sia kātoliko i si umu e tasi lava le lotu lea i to tonu o le i tūma lo. Tālo sangai dai la tātou mawhtanga i ni usila nei se fe so soani mo le wha mai aina o le hola le kāle sia. Tali tonu e te le a e vala au i le anganga mawalalo. E fia whaia sa tātou soala upulenga mo lea lava wha moe tātou whaataua le asau tina, umalona lotu le taiao, ia tātou whonoloa i le whiawhi le tūlai wha, i le lawa o tuu tula pou.
e le 15 Emery Avenue i Mangele a fifio mai tala au mai o Sophie Ngalo mani o tātou manatu e sui ai le ula mo sooi mo le Katoliko Roma i si umu. Whaptai alo se nia le tātou wha silanga le na e to whai ono tupu o la lafi tu la to whai ono Samuelu ta tanvasa lua toloa ta vita sua a sua o si o whalongo pu atolo pele danto to whai ono ma tu u talai pa tu la po olo mo le tu ma lo o si umu. O nisi na wha silanga le utaru mai le diva ingo le awoli a wala wale longa pu yeli o lo taupa ia ma lo o tau mamalu e nisi o mea e o lo o fuafua antu iai e po nisi o fuafuanga i le wha iunga o le diva ia so a mafutanga antu ai manu mafia anga tolu minuta te ai nei le tu la e lua. Talo fato se fa poponga le ne o tātou talafo mo le nei tu la mai lo Radio Samoa. I talo tomua, i le o mai ai o whasala launga le filfilia o le awea mata i tai o le kalesia o au katoliko i le lalangi. O whailo ai a sue le kalesia i New Zealand nei, lo lato a nganga fia tele, ma o se taimi e vivi ia e ai i le alii i le tala ua o mai. O le o filfilia e katinale mai tu e fia o le lalangi e suafai a Robert Prevost, ono sfulu iwa tau sanga o lono soifua, ma ufa aswa whaina e nei o ia pope lio le lona sfulu marwha. Ma o ia foi, o le pope lona lua se lau ono sfulu fitu lea i le whanga solonga o tangata e lato te taita ia le eka le sia katoliko. Whaita wafe tangata na potpotoane i fafo o le St. Peter's Basilica i le Vaticano, e lato te ta lia lea angai atu i fafo o le pope ua filfilia nei. Mana la moli mau ina aile lo lofi ato tangata ma whaalongo ina aile alalanga. Whaalia lo lato fia tele ina uanga i ato le tamaa pa ia e whailoa i ato ilana lafu mamwe. O Prevost na soifua ane i Chicago i Amerika. Ma o se talafa sol pito fo i lea i le lalangi. Le filfili ai o se ulua i tangata Amerika e se ei mai i le ato finga mawalunga. I le saunoanga aloa ia le tamaa pope i le amatali ai o lana tautua i le ekalesia na ia sa afi ai pope Francisisi mo lana tautua ma lana sao le tua tele. Whaawau fo i lana saunoanga e ala le tua atua se whaamalo si au i tangata whaatuatua uma na ia whaawau pele fo launga e au noa ma le fefe. Sa mai tau ina fo i lona toi whaamna tua i o upu whaala e au ale tamaa pope ia Francisisi. Ta ua e le taitai o Amerika ia Donald Trump o se taimi fia lea mo Amerika, ai meise o se tofinga o pito i tāua lea mo lo nā tunuu. Mai se tasio tangata whaasala lau o Katoliko lo i ai i le Vaticano, na ia whamtala ina ai o le tamaa pope ia lio le sfumarwha o se tangata anga malu ma lea lofa i tangata, ma o se e iai lo na nauna ta inga ia iai se so o tangalelei ma tangata lau tele. Ua whaalia nei popo lenga le toa tele i tūlanga o iai au nanga whaalea o onga, i le whaititia peo le numero whaia onga i te tono potua onga Universite i New Zealand nei. Mai whamau maunga i tūlanga le numero whanau a onga whaia onga i te tono se potua onga, e whamau ina ai o le tausanga lua o lua tolu o le tausanga mawalunga lava lea i le numero whanau a onga whaia onga, talu mai le tausanga lua o tasiono. Ta oi reporti mai le News Talk ZB i whamau maunga na molmau ina ai, e tasi martasi pasene na whaititi ai le numero whaia onga i to tonu o Universite i le tausanga lua o lua wha, mai le tausanga lua o lua tolu. Whaalia ai fo ila e le sui o Union a onga maulunga le Tertiary Education Union ia Sandra Gray, o le whaafita ule o lo whitai ai pēr mo Universite o le lea tutusa o le tufai no tupe. Ma ua tauau ina lea o au mai iai se tūlanga whaale tonu tau mawhainga Universite. Inisi o tala ua langona fo ia ofisa o whaala potpotonga o fo mai e iai to mai whaapitoa mo le soifua malolo ina le lei o le mawhauwhau, le tūlanga ua iai whaafita ule po uma o lalo fo le numero fo mai e iai le to mai whaapitoa po o le psychiatrist i te tonu o New Zealand. E pēna lipotia mai le masina o setema lua o lua nga i le tausanga lua o lua wha le masina lava leo setema. Whamawina i le pa u mai o le numero fo mai mai le 5 se lau sfumalvalu. Anga i le fa se lau i wasfu fitu. O le ese senga e lua sfumaltasi fo mai wanga i ese mai lea matata.
Ta ua el fo mai a Dr. Henny mai le aonga o le College of Psychiatrists na ia whamtalai o le tele o fo mai uwhia ngai me whaafita o li o le lava o le malolonga. Whaamawina fo o fo mai nei po psychiatrist e tele o na whia ngai mga luenga whaingata o le whai o whai unga le whai ngofie i taimi e mawhauwhauina ai le te aitua o se mai e a awhialo na mawhauwhau se tulou. I tūlanga o le saunga le mū. Ai meise pe hao o lava i tūlanga o le lava o awa noa mapotu e no nofo ai ma tawhi ai mai le fale mai mō le mawhauwhau. Mai tala mulmuli o lipotia mai nei le tueta sala ai o se vaenga o le awala o le State Highway Luas Fumaleiva i lunga le Kamai Rangers. Peo na tapunia o no se whaalavelave tau taawale na tūlai mai le tai ao ana le la. Na tapunia le awhaitum a matamai le vā o le State Highway Luas Fumaleivalu Mahanga Road i mātū lava o Kamai. I lea whaalavelave na ipotia mai e le One News e tasi se tangata o lo i se tūlanga ti ngai na tele. Maana whaanatinati o na avatu o i e le whale mai i tauranga. O le isi to alua o lo a fia fo i le whaalavelave o lo o lipotia mai e le o i eisi tūlanga ti ngai na tele. A ua whaafetai e leo le malufe malanga ai, mo le ona sae au tamawhai e tali atu ai i le nei whaalavelave. A ua whautua ina fo le toa tele ina ave ma le whae tete taawale au i ai taimi o le laulau wā o le tau. O tatou telefona mai lo Radio Samoa whaafetai whaafonga mai, tō whaasoifua. Se limoi votu, amo. Y'all know the name. DJ. Hey.
langa sui loi le divanga la woli langa ya tu ma tu e piki le fana wa onga le tu wa yo onga ile de yas for ile ti munga ba se fa malu ya e vai ma se solo fu ile le fa te ai su ya o lu fo il fana o le ti tu wa tu ile onga ya fe den chan we piki la ta ba Pai fai bali elo sai lunga le tele de ya woli le se antu ya full fit to minute o te ni le July lua va te ya tu ya le lua ya li Aisha Huch mo ta tu tala pe o sa a wida tu le July lua e le a woli de tu le ta mai le va so fo
fianga sui fefilo i le rivainga leso i o ea e tolu vava solo mai e wanga mati munga i to tonu o au ki lani nei le rivainga leso ma lo le foe ma lo le sila i le malo ave java le lungo tatu wala tele le rifo i vainga le woli Sauli Antonisio Mantua piki le fana wa onga i le tuwa i wa onga i se taimi ele o toi mau fai mali elo sa o toi ngā soni a fa pe ola fa mai le fa ilo foi le e onos for kilomita a e va ia ko le makwa vai ia le awala ia ngi e so o nga no le ato o le me fai mali a o te so na tali e ia foi ia ma a vale foi ia makwa fe wa ila ai makwa le fe wa mungi ma fofa o le mela e tauna e manga fangafa i lo saunga le mu ia Michelle saunga le mu o le fanau i le taimi tu wa tu wa ia onga ai o le talai o le tau o le te vai tu i o le fa mai e kimu ngei kimu nga ngei kimu ka e fo ala le o lia tai au e ona to e la mai e le o le sautina to e la foi male aso nga fua o longa winga o kimu ia o le kau kiri ai bef e kau fa la mo oi kau e fa penga winga o le tau e la nga le sa mana ia le tau le dei yesu o le ana wa palasi mai nei te munga ia e o tanto ia o kilani subtini o le ai sa ngale mu ai o le tu i ban tu o le motu me o le North Island o New Zealand ia le foi i la ta inga nai le mafai o te munga ia ma le tele o nisi o fa le tonu o no tu lai mai i le fai unga o le nei ia yesu ia vi ia le lo fo le tua e wi la o lo wa ia winga o le tau ma le sa ngale mu tanto e o musika e te tolu mo i le rivainga le awuti ke ia i lo koe moe ia o ngai ki amaka re kourua le wa awhare rua ia a whai o ngai ki le wa sori ia wha o ngai le ia tātou sori o le si vainga tāua i leo langa ni o e maa mai tātou wa uma sola wa sola e kau su e lo wa vango i le whalwhai ngalo e misi a ngalo e ngama mafa fo i e i mo meo a kingi pusa i kasi ia o mea mawhai kasi ia o le vitamini a wei ki koe e whenga ruenga whawaria whapenga o le wingo la umtala a whai e whenga kuskanka i ki alo si ingi mea mawha o nga e whai le iei a su mai lau sunga e si i mua mea mawhai e le whape voi le ngā au e lo si mea mawha a wā o le mele ua tupu le vai tauleni ua toa tele i la tau ua whaina o la tau tua sivi ma o la tau papa tua ona ole so o nga fia whakaango fue kasi i mea mawha ia sola mana tua e le na o le papa tua e whaonga e whaonga i mau vai se i tūrau le whaafunga anga le turu ia e pangalea i le nā taimi o le malos le ke mile kalavo wai e aluifonga i los fulmontu ia po le ki ngā orkingo ska mai ke mia ki ngā ai ia onga koe ke a fui le orkinga na ona fans fulua o tausanga e whaalonga kunga koe a kourua se o kut e ke whaalonga foi lele iau lima makua ma ingia ia a whaila e a fia o ele ngā senga sena o le tua e ti ngā pia e te tanguna e alo e vai le fōmai ma ia e fi ngau le fōmai a e whaalonga foi lele e maru rulo pe kimo whapea e pi ke whaalonga foi lele pi pi kau fa sapa i voi lele lau saufa ia malau savat e ka umai ia kia ua ue fiololasia u iloa ne i mea ngai ka ua kua kinga e te tauna e alo e whaisau wa wha anta wha pitoa e le nganto le wha anta po na iwi po le ane fōringa po ngā iwi ngā waiai ai e iei fo i male wha anta e tau le CT scan o le wha akalaranga e iloa antuai ia waua o le tino ai mai se le waua malo si le kua o ka kua sivi pe le o omi e ponga ai violo kua sivi ia le waua malo si le da ia po o nerves wa le sina me le ala ina ma fu le mo le mel papa to tinga mo le mel so vali o sola ava pe o le kelengi kenge vo i mangi vo fingel fo finga ruenga fi la woso ia o le ngasa leu ke ba ia kupia ia fia isi uso ia muripola pio muripola e le o la vea ia muripola pauno arona le ngai maka poko
ko sanga le pangwar ki mi bingo i mei pau. O ke mi fele wa oke ia ka mai kai pule ya kria. Ia nga uma fo ya ko ngimo. Le anga ngi kang. E ika kere ngo forfa. Ia nga a faila ki fa lo fo lele lo papa ko ngai ma ingi ke mirnge. Awe ke faka mala. Mava ele ki ar ki nga lo ko penkol. Nga mo ki nga ka fo lo me nga penkol. Lo wanu re fo ma ye fa men fo ma. Ava ko penkolo ye ka ngo ingu fo lele ki. Anga o wa unga fa me fo ma inga. Au ve ko lo in. Chosoma. Si ka ngo ngala fa fa la ka ma pe ki nga lo pa ku. Ai mo ila to e pe yo le vionga ya to le pai e mo le nga se sa wala ia le o le ngu ia on sa o nga fo i le fo ko ma e ki an wa ka sa out for ma ia pe yo le sunga ya tiken al kanga au ke fa ya o le ma ku ha ma ka ki ai le ma venga ngalo ya ulanga sola yo au ka il fa le ma ia le firgi si masir ka usanga ri wa laki ya lo ko fa pe ko sola ngo manga wele pu songa e me fa frame se ilo ai o ia foi e o ia le ma ya so ponga la ngai pe yo ka male o mikael pe sa minoi e kuku wangi ya ele ngo fa le me ka ngo me makai me ka ngo me ole si voi eu ko ma ponga le vai ke mi e man ko foi ki mi o fo o fe wa I foi le markinga ka mai ya nga e arwa ko ile a ingo o le e man ko ki mi nga ne ki ru fe wa o le tama ba tini ya nga arwa ko la ia le o ile a ingo le tama ta o ir ko a inga ki le ka ngo fe fe e arwa ko e ka fi ma ye e arwa ko o e ka la o le la pisi la inga e o e me o le kaunga o ye lo song ia ele ma faia mo le me nga ye ari kolpa aura mi se me va penga e me wa kar ngo fa le fa ile mo le tiro inga ia fa ile puki ia fa ile ka mafukanga ia uma maka TV ia wa e le nga so ku ora ke malos me ne ka winga faka mala ke le ka ku yo le anga ku ora na pa la me fa ora ko wo I fo ma mo e fa aka ku pa ku le ora nga ya nga ko wo la e fa aka ngi ko fo la ulang pingi yo wa nga pa wa nga vai fo me pa bo e fa no vo e pe wa e se me wa lo le sponga I vir ko si vi e se me la ka ki me ni si ko e ko se vi o fa ko I se kala nga le aki ngu am fa ye wa le nga ya a fa la le fa fo me ka ko ye le yo el tu la nga le da ya a wa ko ki o fa nga me ko o mo me o a me ma fa pe a le ma fa nga o ye lo malos a vivo e la ku yo le ai ngor ki nga ko me ki ke fi au la fa da mi o le si o di de fa o sanga ka ngu o ko ni me la fa ye mari e ma kwa ke le mo me pu sa pa menga ke ye ko fa kan yur ke fun fa ia okay boss I see you soon ai de lo ele ai mo se me le nga lu fu le fa fengano la wole von ka pungi fa fengano it's o tele fa fine e a mi o le leila so Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Ai eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Pull up.
ave fe ua sengi ai fo ila ngona o le tino ma le mawhau ha o se fai titili fo i o le langi se i leo mai sona le ngona o se ave o le sami se fuli na mai timuna e o te mo ngai ua fai vavale ua fai tu seina I se pepe ua la safale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa sa oa sa mo fasa I le olanga ai e mo le wila mai loa tu ai o folina ua pati pa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o ua atoli o ole masina I lo mawhau e o te mo ngai ua fai vavale ua fai tu seina I se pepe ua la tafale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa lava ina lucia I puava ima whaafitauli ole olana alea ua e I whanua whaiva ole tautai I mea rofa lea tua ua o popo masa pasapai Ua
se whakamali o le Oski Band i le rivaingo la wauli, le talinga ia au I matangi marai o ralo. E ma le pese wa whaingoina fue sisina. An tanto tanoa I le mea ka o le fue sina. E le angale la au sole e se le o la isamo. A olo rao ngā fo I le mo le meo le te leo manuanga. A me se la mo meo a fianga fo io tanto tino I le mo le meo le mao siere. Wai a pa povi. Ia mantou ye e makoa man malama le fai le leina me I o la fuman. I le man malama I ko le pairanga e mo ianga mo meo a singia ye o la kouia I ko malo. O te mana tua me I o aso wha pitoa I Samoa. Ai misi ala le vale o muli whanua masale lolonga. E laki o kou lewa o ku whaakalia va al vai temi nei tono le. O le potu e malu rula wa iei o I muli whanua masale lolonga. O aso la, e le teimi ai le I whaafo ua, ai le I whaa e malu loina. E I lai muli whanua. E I le mole meo le pasi maanga ma le pāu a mea. Se o ke whai ako pewa la wea mua koe ke ua I kongo le wharpui so le. O le mea lai maali I aso whapitoni. O aso ia. E le tūtai mi ai le alu le va. O le ale winga o le ngā mea ri whonga mua. A whapea o le va o le se fulu. A whapea o le pisi. Tūtumu. O lona winga. E whai le mea whai le ngala ka ungu mea lalo le spase se uka le spase se. Toi anu. E tua la o le va moe o le tā o le wha. E a fua antu le kapiteni le nālu e se antu I la na va muli le wha. O lai to o tele le pase se le tutoi muli whanu. O longa winga. E koe sau le ia le va ngā mai sa le lo. A ngā I muli whanu antu e piki antu ia le pase se le na. E a wala vale au ina antu leo nai tangata. O le mena e whai e lauka. E I le vaike. Ngō u asia tu ai le mo te salafa o la vea I lo I le pale le pa au mea le o le winga la uka o fa solo ngi le pa se o la wa sa ngi le va al mele o le ku kai mi fa solo kulo e pe o va I mo le me le lenga e fe lo fu be o panka e sa vali kai ko kasima o le pa au mea le ngai I murfang chole e kau kure Ia ale malo siala la ukuri. O ire ke maua ian piko ko ke re o le piko. Ai ire kausanga. Ire kausanga nga o kuroiruma. Ai ko lo karo marpa. Ia mana tuanga. O kuama. E makuale mfaya sa mingoi ki ko mingoi. So ava be o la ku ngai ki ku oi ku fasa. Ia ngar pa wanga la mefa. E mana tuanga. Mole al use ku le vai I o le fa. Ka ngoi sa le longa le lima. Koe whae e mere wa masano po re kao leo. Ale ai ke kukua ia lo inga koe ka mere wa I la ka fiku re I le po. O le ai ke maloa koe ai. Seri. Ia kula ukala in laso. Mo le mea hui le leo loka fialu fo I o. Ia e umaifonga. Se ua kau sola I maloka wha kua kua. O le me pito sili ntawa. Ele yokia yasis. Yo ele ila sisi ngā mea. Yo Vai le fana wa o ngai tua ye piki. E ko era wari ia le o so o le mo ke le salafa. Ai le ila o ngar ka o sa le longa sa va di lo fa. Ai ari yo ko wori. O la ki mi ka o I sa le longa la ki mi ka o ko fa. Ja, maar lole van je faiva, maar lole tau an tai le ni vai ngola woli telefon. Tala ta longa ile tal tonu la woli de.
Vianga mai tola bana ve muya Michiluki Sua ma DJ Magic Gila de Vangola Uli no joy van we do Natalia Oli July tolu wanga yantu man tua piki le fana wa onga le fa timu mo ye yo le dia woli o le aso for real o te pol le fa me la yantu le poana ne yo le ala fie e mala so anta mo ye fa timu le tao ba anta tu wolia ole a toi la mai le wolia tao ta pedanga o le fa pusa ya mi se yanga singa fo mole so sao tina o te mana tua tu yu pole pese le to ma tu nei ya le foi mai to ta sile tanga ta fainga wenga no fo mo to ma fo tu ye na tante o foi nei yo tanto tu a ama nei yo tanto ma tu ya sola ile to ta si o le tanga ta fainga wenga a le wa manu ya ile to fia o le fa na ma fa na wa fa na ma fa na wa fa na wa fa na yo antu mai le nga I mai I antu nei pe o New Zealand ele se fai longa le toi ina male lo matua antu na maua muli ane le ola fina la vai tonu nei antu ai olona le mala matele le ingilisi male na a olna sa ma fai ona fa o ngale fa na wa fai longa e fia ole na wa fai o lanto fale motu o lea ua manuia le lanto tau fai a faila o se tamama se tina o lena tu ua sa moa ile na vai tau ai malanga mai tono New Zealand o te faa malo antu ya te o lua ile lua sa ili malo ma le faa longo tinga amu ia ngā tupulanga nei vai tau o lea ua faa faingo fi ona malama ile ngangana ma ua taunu mai tonu o tonu e peo na iei New Zealand Australia ma le tele o isi antonu o lea ua iei ia tau ainga a le nganta I tau ainga o lea ua iei nisi mai o lato nuu ma fio anga ia po ni faa uo fo e tau ina mapu iei le malanga pe a malanga mai Samoa se me ina le anga le mole meo le taunu antu I se pitonu
Po se ai fo I po se tulu. Ai makwale ai se si e ke masangi. Yo. E le se mea whai ngofi. E le o se mea e tau ngofi. Ia mai e se langona o tangata. A whai o tangata fo I le ilo va whea I mo tangata. O ia le la se me kau pole ngā kura. Ai awa pe o tangata fo I le e te langona le matamuli. Ia mai le whai ngofi ona e wha soama e tala noa I tangata. O longa wingala. Wo kupura mala ia ki oi. E oi. Wai le tusa mo tangata. Awa ana tusa umale fausia o tanto o longo wi e kusa le ya oi ma mai ka ko uma ya na bena te fa ta yele tu fausia I tanto ilona fa tusa ma ku mai ya ka ko le men me ka o le lotto fa Italia o le lotto 48 e pule la vala ka maska funge ya le la o longo sa e pule o pule la fa unga fa pule o bo a u me fa ai vai e umatu nei o lo ye nani uma fui la nani io la fui I taia va inge ke wa ka ko va ve si tu ya ai fa ngalo kuai ya maleng si tu o le o langa nei ya o ngai me ku ngai e le o ilo sa o ya ngai ya tu piki le fana wa onga e mi se le val sa ya tu le fa ngol ri ve su timu wa maluru e dia o garzo nga fi I ke le fo ke wa pa orka vale yo e ama se fia fa ku foi lele e ko e vidi lunga se pa o se ka vale ko nga fia figi
In this update, more money is going into the redress system for survivors of abuse in state and faith-based care. Minister in charge Erica Stanford says this is instead of setting up a new compensation scheme, a key recommendation from the Royal Commission. As part of $774 million pledged, new payments will increase and settled claims are eligible for a top-up. Stanford says there are 4,900 survivors that could receive this. We have 3,500 in our queue currently, but we expect that to grow, especially after today's announcement. We know that every time we make an announcement, we do get more survivors come forward. The Prime Minister is responding to nationwide protests on the government's pay equity changes. Protesters have turned up outside ministerial offices around the country in opposition to the government's legislation. Chris Luxon says caucus had a good conversation around the plan. He added making the budget add up is not the primary reason they're doing this. But protesters outside Brooke Van Velden's electorate office in East Auckland say they're angry. I'm incandescent with rage. Why do they have to attack women and other low-wage people? Don't be such hypocrites. Don't say that you value these people and that you are doing this for the good when really it's blatantly obvious it's done for budgetary reasons only. The government's announced it will review the Waitangi Tribunal in a bid to ensure it is best placed to continue serving the interests of Māori and all New Zealanders. Here's political editor Jason Walls. The review will assess the scope, nature and purpose of the tribunal, which has been a major critic of parts of this government's legislative agenda. Māori Development Minister Tamapo Taka says the review will ensure the tribunal continues to effectively meet the intention of the legislation, which is considering claims related to breaches of the treaty and providing timely, well-reasoned findings. That's news. In sport, Auckland FC is stoked to be staying put at Mount Smart Stadium for the A-League Men's Football Final Series. Eden Park was unavailable to stage a potential final on May 31st. 2,700 extra seats will be set up at Mount Smart for the semi, with 3,500 introduced for a potential final. Auckland CEO Nick Becker says the temporary seating will be set up at the north end where the fan zone usually is. For us, it was really important to stay at Go Media. We've played there all season. We've had a really good record there. Still with football, former Wellington Phoenix fan favourite Ben Waine has been released from his contract with relegated English side Plymouth Argyle. The Pilgrims are heading from the Second Division Championship down to League One. Just where the All-White goes from here is unknown. O le daua whawhongale turu o le rivaenga o le auli I se whapopona o tala I vai whanua ma tala I ta longa I le ngangara Peritania mo I tātou. Ai o le veringa nei le tala o le tau mo le so le so anta mo le whai mo le rivaenga so mo au kilani a tuai mo Samoa o le meile le official of ai tau mo lo si lo fia. I langa ian tulu po anani mo au kilani o le whamai e tolu vāvasalwai na iuanga. E ono kilia mai I se teimi o le poa na nei. Malo silangi mai I savili le soma ili tu I bantu I sasai o antula sao sao I no whanga tala lai le iwa sifuru tikari I le I tu la. Ui tai o le angi mai le tu I saute sifo I le teimi I se teimi o le afia finei. O le malulu I le poa na nei mo au kilani sifuru ma le wha tikari mai ngoto le lai le lusifuru iwa midute e te ai le lima I le afia finei. O le venga mola so anta au me ma o so ande le lai le fitu miru te ai le fitu I le tai au mo au kilani o winga o le tawe a woa o na fa solo onto le na langi le lei taimi o le a woli ya mo so vili meli tu I saute felolo langi mai taimi o le fiafi Ile aso sao tinape anta to wolia famela official of ai tawe langi le lei le tau yangi mai so vili meli tu I saute fa solo ndangi mai le tu I sai le fiafi mala so fu o le venga so a sao laki sa mo so le la kwa so mano Langi le le tau le songa fumo au ki lani le venga sa fo sa vili mai le tu I saute I sasae whilolo langi mai ini si o taimi. Anto e whatala whantua I a inga wome ma sani sa mo le venga le tātou tala o le tau mo o tau.
Ale lapata inga mo ti munga mamafa lo fa malo sia pe mo lau fanua umo Samoa. Lapata inga mo lo longa o lo fa malo sia pe mo vaita fe uma ma no foanga e a fia ngo fie. O lapata inga mo savili malo losi o lo fa malo sia pe lea mo Samoa. Ranga yantul po ana nei e malo losi savili ma to fa tau. Ola venga mala stona imala sai Samoa le anti munga mai ono mafai ni siu taimi e ono fa tau savili I ni siu taimi. Mala sanga fu ola venga spola sa mano lola sauti nai Samoa o meio le a ta ape solo ai timu. Tulanga nai pe ole yei winga ola tau le ngata mola so e au ki lani ole fai unga ole rive yaso ya joy fo I malu tantu utuno I Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa.
Fifanga Maya Wayno DJ 6501 so yellow tennis Samu that was full of for middle to Jenny to line Tolu. If you're feeling all over just mail Sungaya Prince or to Tomala Danga Ale Casa beds and appliances see Otahu Malaysia La A9 Henderson. Talo Prince or Mayoy? Lofa lava uso manvia malo soifua. Wamayo uso. Man, we have our giant. It's cold today and wet, Prince. Lulu, the weather is getting cold and the winter is coming, but we are always hot with always the hot specials. That's right. Well, let's hear our first special for this weekend, Prince. Of course, brother. First of all, thank you so much, for having me on the program today and giving me the opportunity. So I'll start with my first Hot Villa special for the iPhone and the Samsung. So it's the latest iPhone we got here is the iPhone 16, or the customers who love Samsung, we have got Samsung S25 on special. So we have got all the models of Samsung. These are the ones we are advertising on the Radio Samoa. So iPhone 16 or the Samsung S25. So it comes with the Bluetooth party box speaker which has the mic. So it's a combo deal and the price for the combo is $19 per week. Sifulu Iwatala Waiyaso, and when you mention Radio Samoa, we'll also give you the Bluetooth wireless earpods. And also, don't forget, if you want Tusipaya on your phones, you can request and we can program you in the Samoan version from Ole Tusipaya from the Kenese till Falinga. So we can program you that so you can read it anywhere, anytime. That's right. Prince Swap Tomo Mua Pionefa from Angela Diglangola Woli Fili Oi. El telefoon iPhone 16 pour le Samsung S25. El wento le Bluetooth party box speaker and to I malonda mic now le se fluiva tala el veaso mawa to I el tanto party box Bluetooth speaker. If it video pour iPhone 16 pour le Samsung S25 en verder programma ton mala tuspaia ile ngana Samoa telefonie lua filfilie oi ja on avantula ia le fa ilong ile fa fonga ile Radio Samoa ile difa to on the mawa fua twile o Bluetooth wireless earpods my Prince Male Tanto company ale casa second special Prince. Yeah, second special so it's the customers who are looking to upgrade their lounge suite. So we have got a lot of variety in the lounge suite in store, online, and any type they want, you can just come to us and we can help. The special we have on the promotion for the Radio Samoa listeners, it's the corner leather, or it also comes in the 3-seater, 1-seater, and the 1-seater. So no for tolu, no for lua, no for tolu, no for tasi, no for tasi. So 5-seater or the corner. The color is black. It's a leather lounge suite. So the special feature of the lounge suite that it has LED lights at the bottom of the lounge suite and also have the Bluetooth speaker which is inbuilt on the lounge suite, so you can connect your phone or any other device which has the Bluetooth and you can play the music on the couch. And plus, you can also charge your phone wirelessly on the couch. So amazing features, amazing price, only $26 per week. You can buy corner or the 5-seater, the separate ones. So $26 lua onutala wayaso, and don't forget your free surprise gift me alofa when you come and do a purchase at Casa Beds and Appliances. That's right. From Tolo na lua lo ile tanto city no 4 mole potu malo lo. City no 4 mole potu malo lo wa talinga malo. Ole aso sao tida lo ile city no 4 la. No for tolu mana for single se lua lo no winga no for talia ma lo ya no for mole to ina male lo matua ole afoi ole no for mole tuli manu pole corner leather lounge suite e olai mamoli LED il bito ilano e ma faio na olai foi ya male si pik fa nga il Bluetooth for telefoni e faio ona fa fangai ma lau telefoni ile no foa le dai tasi na ole lus fulu ono tala ele pingmeni le vaya so lua ono tala ele vaya so e te maua ile tanto no foa le da mole potu malo lo maua lau mea lofa
pe ai whailo ia Prince Olena e whaafonga iei e le tātou whaasalonga le Radio Samoa mantua na o le lus fulu ono tala ele vea so e maua i lau seti na fua mo le potu ma lo. Third special, Prince? Yeah, Tolu Fapitua is the TV special we have. So we have got all the sizes here and all the brands. So the special we are doing for this week, it's a Samsung 55-inch Lima Inisi Male Smart TV at a My TV Male 4K Ultra High Definition. So great picture quality, Samsung 55-inch, great price, only for $17 per week. Sifulu Fikukala Wayaso and the TV you can watch the Freeview, YouTube, Netflix, and you can connect it to your Wi-Fi. So a lot of other programs you can do. It's a Samsung Lima Nisi Male Smart TV only for $17 per week. And we are giving you amazing Mealofa together with this. We're giving you a Sony home theater cinema soundbar. So that's complimentary with the TV for $17 per week. That's right. Ole whapatolo on tolo e pere whafonga tu iai ole wa iela tanto whapatolo mole TV. Ole TV ole tu ang ole Samsung Lima Inisi lona lau tele 4K UHD Smart TV ola i le interneti po le Wi-Fi. E ola mai ai le free view to ton ole YouTube, Netflix, Facebook. Whaifona e anga i e lunga o penga ta wha i langi. Na ole se fulu fitu tala ele veiaso, se fulu fitu tala ele veiaso i te mawai i ole TV ile dai Lima Inisi lona lau tele. Ole tua inga ole Samsung, whailo ia Prince Day whaafonga Radio Samoa. Ona maua fua antuaila ole Sony Home Theater Cinema Soundbars. E peilava ole ente mai moma e matamata. I le whalitifanga pe a e whaongaina ia le sound system lea molo mauta po o lo lawa. Last but not the least, Special Prince? Yes, so this last one is the exclusive deal we have got for the bedroom suites, and that's the 5-piece bedroom suite which has the queen bed frame with the tall boil malapusa and the dressing table with the mirror, and also have the 2 side tables, 2 bedsides. So it's a complete set, and the price is amazing. It's only going out for $21 per week. Can you imagine? So it's the full bedroom set we are doing only for $21 per week, and we are also giving the 32-inch smart TV, and this is just for the first 5 customers who come and buy this bedroom suite from Casa Beds and Appliances. They will get the 32-inch smart TV with this 5-piece bedroom suite. So we have a limited stock. It may sold out soon, so you need to come and see us, and we can help you with all the specials here. That's amazing. Prince, where can the people find you? How can they get a hold of you, please? Of course, brother. So in Otahuhu, the store address is Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, and you can park your car in the KFC complex, or you can just park at the back of the store and walk to us. And in Henderson, it's 379 Great North Road, which is across to the BNZ Bank, and the parking is available at the back of the store. And the opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m., and Saturday it's 10 to 4 p.m. And our toll-free number for the contact details is O Wasilau Lua 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 Lima Fa Valu 0800-222-548, and press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also contact us through our Facebook pages. For the South Auckland customers, it is Casa Beds and Appliances Otahuhu, Male Casa Beds and Appliances Henderson for the West Auckland customers. So we have all the specials, all the amazing deals on the Facebook as well, and we can help you in the online application or any pictures you need for the products. You can request us, and we can help you throughout the time. Always a pleasure having you on the program, Prince. I'll wrap it up for you and some more. And in the meantime, have a lovely weekend. Keep warm, and happy Mother's Day. Thank you so much, Yusuf. Whawhetai lava, and happy Mother's Day to all the Radio Samoa listeners. Whawhetai lava, ya manvelua so if asifua. Yeah, so if we are listening, Prince Ola tu tomalo dangana le Casa Beds and Appliances. Whaptono on the fa. Ole wa yele 5-piece bedroom suites. Ole for Zuko bedroom suite. E yelon queen bed frame.
e po le frame le mo le moenga o le pusa tu o le tu ainga o le tall boy dresser with mirror e o le pusa tu mo le fa anta lua bedsides o le lanu efu e le na o le lusfulu tasi tala lua tasi tala i le vaiaso lua tasi tala le vaiaso i te mawai o lo umalavanda whailo iei na e whaafofonga i le Radio Samoa le nei whaapitoa maua fuantu lau Smart TV e tolu se fululua inisi lona lau tele tolulua inisi lau tele o Smart TV mo ila tu to lima mua lava e whaongaina ia lea foi whaapitoa a fiona le whaafi tu wha Great South Road o Tahuhu au tawhane o le KFC Paul Henderson i le tolu fituiva Great North Road o le numero le telefoni ovalo se lau lua lima whavalu ovalo se lau lua lima whavalu e le numero nai te mau i e le tautua ma le onanga le sunga ia Prince Male Tato Company o le Casa Beds and Appliances o le ua se atia lusfu tasi biru tau te ene le July tolu stingmi e le utoi mau talantu leina mole mātou pulakala muli o le neiva yaso ma le whanau wa whaingoina o Fesili Matali langolanguina malosi e le fole ofu o le Uncle Spring te mau i eimi te afu mau whana o le Uncle Auntie Male Uso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Just like you got a girl, me, oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Senator got real haptic fun on the bayou. They put dope, found dope, waves is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me, oh my. Senator got real haptic fun on the bayou. Jump away across the pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. Take guitar, feel for jar and the gale. Senator got real haptic fun on the bayou. From town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what's needed? Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across the pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. Take guitar, feel for jar and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. Take guitar, feel for jar and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le temelo la wansi le wa lima miru tu te ai nei le afo le tonu fa talo fa tu ma tu ma le fa na wa onga le tu wa onga o le fo ya wo le o le aso fo really face timu face ma se o lunga o le awala fe fe ma dia ne o tu sa ma tu ma avata va le tu wa yo a onga e le so ya fa malo antu tu mi ti antu tu ya mai la onga i le de yaso o a tu me sa fa i le de yaso i le onga sa ya lu le onga ja, bolle daarvoor is no volle le fani. Ja, le o le tanto numero na wat talanto mo le divang o le afiafi bolle di fo ja woli o le tolu fitu tasi lima iva tolu. Tolu fitu tasi lima iva tolu feno wala o me tolu fana. Ja, ma wat ik al le tanto se fa ja ai tain le fa ila nei. O le taiona le la timi New Zealand. O le nda mawai le tala. Ua filifilia le teitei fo le Kalesia Katoliko e le Vaticano i Roma. Ja, o le filifilinganda. Sa filifilia e katinale e toa se lau tolu se fulu ma le tolu. O le vesili lani tomaiti. O fea e sa wai. Ia le pope lea ua avene ma teitei fo o le Kalesia Katoliko i le lanolangi a toa. O fea se atunu. O fea fo ini antono o le pope lea ua filifilia nei e avea ma tai fo ole e Kalesia Katoliko i le lanolangi a toa so e mai le tali ona e vala o meilone le tanto numero na tala atu mo o tole rivang o la woli tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu. They can come take it all away, break your heart by the lights of day, drown your love in
so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks. See the time bouncing over the clocks. There's a light, shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Miss the beat if you close your eyes. Every night wears a new disguise. And I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I'll play with feeling. Yeah. Why don't you wander and follow la vida son? On the night when it takes you just where you want. That's all you want. La vida son. That's why I wander and follow la vida son. On the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Ensemble, y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vida son. Ensemble, y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vie dans son. ART La Vida on Soida would to lose a full minute on the Dalo Lake July 5. Ready for Ivang or if you your last so for Rayleigh. All the Lamel City with Charlie Mollum find out into the wall, long with the Malo Seal for the Ofu, or the Uncle Sprinter Moyele, Mitia for the Uncle Auntie Maleuso. All the one fact as you may need to know to wall the Ivang or if you feel a Tato Woya Emilio for as you make Talo for Amy. Talo for Amy? Well, my oi. Yeah, but we have out, go more word for the wall. Io Talo for. Yeah, if you had with a Kimur. stavo lei io. Sorry. Limma fai a lo leuska yari. Ja, maar nee, no pili. Io Wala tu misa vila o dia street. sta fai ma ko anga me mo le Salmon Language Week. Wa fair for ile Salmon Language Week. Ba solo nga ono. Ba ya solo na honno. O lono winga o le fai unga o le masino me. Io Ja, o lumana ya ile tanto tu tas. Ja, le o la le benga u fai lo fururi. Ngale ingo tamo. Ja. Ko no. Ke aro desiva. O le mea konga ka o le fia mai ka wele unka. E mano Amy on se bene laina. Talo va ponenta. Tolo pula. O mai oi. Mau ia patai. Te fai sa tala li pone. Tana ya ndao. Io Wala tu mi sa fila o le dia so timu. loga ko paile. Valentine. Ia. E fia upu na fai el to test. 5. Lima. Ia e ana zuen. Mona Valentine o molo ko paile reading. The reading. Ia e ana le spelling test. Fingo fie pe finka. The practice. O yo le practice. Ia e fia ka upu nga sa. Pe fia upu nga sa. Lima vai di. Sorry se kai manga. Ia so ele mala reading. O wika ko o paile kantan online o le story.
Fai le story. Ia, o le story e whatau i lea. O le api. I lea? Le api, le story. Io i po lea, o lea le story sa whai. O le moon and the earth. O lea, fluid in the earth. Moon and the earth. Oi moon. Masiwa ma earth. O le masina i le lanolang. O le ngā. O le ngā li boneto. Ia, le ia malo. O le menta wana na matua ma na ia lo waso i le au e ui na timu. Le, talo va. Talo. Ia, o ama yoi. Manuia whawhai. O i whilu ngō. O Eddie. Eddie, so le. Na le o ngari Eddie. I. Ioi. Fantai voila. Ioi. Eddie. Ioi. Ia, o ana komi sa whila o ngari Eddie. Pai mo maki kama. Pai kau ia kusi. Ia, o le ana utusile sa whaitauana. O elefangi. Fangi, ia, o amea elefangi sa whai. So kanga ia le kinge at kofia le elefangi. Ia, ngā ana ia le. Kanga ia le elefangi en vai o ngā uo. E o kule mena ngofo. Ha? Pena invite o tole mela no no foi. I le fale le kinge. Ia, ngā ana ia le. Nga whaila se pā kia elefangi po ame elefangi nga whaila whaila le kinge ari eri. Ia. Ui, au ana ko mengo whi. Whaia maske makika mawhakala kus. Ui, sole. Ui, po pokola elefangi nga, au. Ari eri. I. Ia, lelei. Lelei. O le tai aona le la te minusila na fili ai. Ele ka le sia ka toliko ile la nolangi antoa. Lona tai fo. Ia, o le laua pale mai ai. Ia, Pope Leo the 14th. Po pope Leo le sefulu malefa. O lona ingoa na. O lona ingoa moi. O Robert Prevost. O le fisilida. O fele tunu sa wele pope fo. Lewa tai nei. Le ka le sia katoliko ile la nolangi atoa. O fea e sa wai le pope fo lewa filifilia ile so e tai le ka le sia katoliko. Ya le tanto wantu momoela wole ya Amy. Talofa. Ya o fele tunu sa wai pope leo le sul malfa. O America. Ya e le visui lauta. Le ai. Tai le tele Amy fa tai sa o le o au me fai ile fai un live so ese me le santina. Malolo. O ese me ano fa santina ai. O le feau. Fai feau. Ioi. Sole. E kere kango e kusi se kare ave ma santina. E lomi vai. E va bengi fo nga ke mai e va me ke lo mi va o joking. O le makwa e fa konfiki ari e mia. E ale o fe na fe ko fa nga be fa il fa lo se si o anti bolo anku. Fa le anti. O le ana la ku ko fa nga la avele tona ilasa. O le ku ka ngai. O yo ile ku kan. Mo sa paki. O ia o le ana ku kan ai fa. Supo ua moa, o mamoe, vai ai moa, lu au, palai ia, o le umukalo. O i kano fai. Ia i vusi o ka manga ki ngā inga koe fai. Nau. O nana. So, la fa ku kallo makuari e ne fa manolo li o me la santina. Awa ele ma ia. Oh, ia leli. O le ki me fere de kokonga. Ya malo. Ya malo ngei. Poka ya. Ioi, ngei. Oh, ia, lele. Ia, ke manga valo wa fea ku si ki ko wa auto vel. Oelo. Le fainga. Ia, lele. Amy, alo fantu manuia le santina. Mai alo fai fa le lo fulungi ke wa pesi ku lo maku. Oelo.
Yeah. Yeah, alo fan tu manu ia le fai unga le vea so ponenta. Ponenta lua, ponenta tolu. Yeah. Lele, oi wele. Eddie. Yeah. Yeah, o fefo I sau ele pope fo le wi. E te tau I loa o fele atulu o sau ele pope fo le wa filfili ele Jamie nei mole kale sia kantoli. O fe? Ameliko. E mo ira kona. E le visu ia. Yoi. Lele, o fai sa mea no fa mo lo tina. Yoi. O na no mea no fa ngukape. O moskalakima mea ai. Mea ai sole. Ia lele. Ea, fa tele le wala mai a eri alofa antu mo e masio ainga e mruia tele le weekend ma la saunti da oilo. Yoi. Yeah, so fa so fua. Ponenta. Yeah, ai wa lula kwa mo ponge ka I wa malili. E lua antu o le tangata po o le pope le wa taita ia nele ka le sia ka toliko. Na fa na o ia Chicago I America. Ai o le isi ona se seni. O le antu o Peru. Se tasi o turu I totonu o North America. Ia mao inala sa tele tausanga sa ngalue o ia faa aki e piko pō. Ia ma faa pa telefo. O lona wingala. E fōlinga mai I faa matalanga ia e pi o na o mai I le tanto ofisane. E ono muli tai. Ia pope leo le sfulma le faa. I tūlanga au o Pope Francisci le vantu nei ona lango mau mai tia sa. E wap te tele tomiti mo le tali ina mai o tātou sili o la tātou wo I le polo kalame o le think a minute. Ia anto I taliu mai loa ona whaia lo leo le kākou se. Po I o tole la manu malo I le whailonga ua saunia e le whale ofu o le Uncle's Prince. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A divorced husband and wife said, "We broke up because of illness in the family. We got sick of each other." Sadly, this oldest institution in the world is experiencing an epidemic of sickness that's infecting and hurting millions of homes and families. Even many of the couples who do stay together are not healthy, happy relationships. So today and tomorrow, we'll look at some of the unhealthy conditions in marriage and then prescribe some medicines to heal and strengthen our marriage for a happy, satisfying life together. The first sickness in marriages is simple selfishness. Many marriage problems are caused by the marriage of two people who are in love with themselves. This is the husband who sees his wife as the one who gives him what he wants, mainly a cook, cleaner, and lover. He likes to show her off like a new car, but when her paint job fades and her engine slows down, he's ready to trade her in for a new model. But this selfish, boyish kind of thinking still doesn't understand what mature, manly love is. That love in marriage is for men only, who are strong enough to put the needs of their wife first. But a selfish, domineering wife can also take her women's liberation too far by not respecting and treating her husband as the leader of their home. One husband said, "My wife's the nicest guy you'd ever want to meet." This kind of self-centered, critical wife will continually tear down her husband's self-confidence and also take away their children's respect for him as their father. Sadly, some wives work so hard to make good husbands that they don't make better wives. A second marriage sickness is busyness. In many marriages, both the husband and wife have full-time careers, and even stay-at-home mothers are extremely busy with their children's schooling, housekeeping, paying bills, cooking, and countless other jobs. So when the husband goes out with the boys after work, instead of coming home, couples have even less time with each other. So today, whatever your marriage problem may be, why not ask the creator of love and marriage to start healing your relationship with your mate? Then ask him to change your heart so you can become the life partner your husband or wife needs. Just think a minute. If you'd like a free... Itatonu o ainga na ifa
piso semana onga osio watali tinga lo valeta umata malele la baole fa asa otele mae fa asa ua ona ole moni olo ua lofa ina ia leo la fa lo la ufana wia so oiluma ema me uma itele to ema wani matu ai lo langa atua fa vetai ile atua fa imai one imatua o matati ale la umaua o langa lulu e male fau fautua le fana ia fa auta tamamai ia lo fa male fa atua Ole vinga ole tue peona e whaafuransi le rivainga ole fiafi mai I Pahina wele whanau matua tūlungan tui le tātou polokalamina ole think a minute le rifo I vainga ole aso. E toa te leo tūle whanau le na wala umai le aso ngā fua. Ma le neiva aso antoa le tātou polokalamina le ala ua tu umalawa tūingo tono le tātou si. O le vutonu mai le matanga luenga o leo. E a wana whainga o le kākou si. Ke rei noa iei ngi leo pe mo. Ia e si kako aku pe. Pa wana mea ka wala soi fua le ri. Ia e si kako aku pe. I don't want to. Ia lelei. Lova, ja, ole, ua manu malo le tātou se I le nei veias. Ole te mei ta I swafa ia, saili. Ja, o ele o manu malo, wala o melo le tātou du merana o le tolu fitu. Tasi lima I wa tolu. Tolu ngā tui nān polo kala mera whanau I le so. Ia ma le nei fo I veiaso se I au lia sanga fua o le veiaso. Foufa, tei mantua vau, tei tamaiti. Alofa te le antu manuia le weekend, manuia la sao tina soifua. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ole wa join tolu mala family uton talo le tu live fa Samoa wo tolu ngan tu ina mo se tua
Ele nei asa for reile mele nei vai aso antola se ngana wale tauta bali ile tanto mafutanga e ponto ala tauta ele te mi sasi ele na vai le polokalame o nganga I fo faiva le polokalame o mele tu la fono e mantala mai atono le Pasifika mele langi ile polokalame o nganga I fo faiva pe mai anta tala da ile nei fo I vainga ole afiafi le fionga yali anto severe e te maua iai ele me ta o le sao feololo a o fongamua e te maua I ele sao ato toa alova tila antu anu sao nga ka I la ko wa inga e whailonga sao ki ngā awale o fo I whale o isi ma le kupo le vevesi